Radio Bulan 2 Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani.
Totoka non rato mai wakaiati atu takatiko ani na nongo tandra mai na bola ke na turumbu. Rato na matasero i arto mai wakaiati atu tiko ani wikenda na kawi wenaka ni moni tiendendai ne ka rusanga vulka ono ni singa. Ni vulo tune totolo tiko na tosi ni ngona da sa doba tali tiko mengone oti oti ni madhawa. Ni vulo tune unuitaka ni tosa vina katiko na nonda sa sanga takatiko menda rawata se menda tubana vina katiko na bekai so memba lata tiko na bekai tata tanra mikina na tik tik vuni ambaki nda sa dava mengona ve mamani ambaki ndo tuko na ngai bulanga tune tulai baka menda sa didi sombu tali tiko yani nda sa lako sombu tali tiko yani na ndo tali na ambaki ngona rono dolu rosanga bulu katolu ke bakauni a sema tiko mai na moni madhango anda le sar tiko nda sema tiko senda saraba tiko na bekai so erto sarawata mai na kambani na Divine Fijian Home Care poasa koroitamana ke na no Leoni Vale mua koroitamana ka vakatalinga kina ira ke sarna vakelesi na kena mai Tabodi tiko, wakatelanga kina na kena mai tuana i sausau wau erto mai mbiute tiko ioia na tatanra, ando tuku ni tu na tatanra e senga ni saumi. Kavinaka na tatanra tiko mbala tendona singa o na rawata na vika o tatanra taka tiko mai. E ke wakao ni adalata na nonda laki sarasara tiko, nda sema tiko ke na vika e soa mai waka idur tiko na moni madhao sange waka nanda kue ngango, mai bulangi ndoka i tiko kina na turanga na Prime Minister, Mr. Honorable Siti Veni Linga Mamanta Rambuka, kena nona Leoni Vale, au sureti moni ngai saraba sombu talitikani scroll sombu, and a radio mbulando bata na nata bata gona radio mbulando bata, ningai vaksaraba binaka kina na songo kama i vaka iduritiko, and a moni madhawa sawa tingo. Yendo tal na madhawa bongo, vakanuni binaka tikani se vinga na vanua ni sema tiko mai kina, and a kavi binaka ni moni tindendai, ukela singa lebu tiko ni tu siti be kem do mai nonda mbongi le butiko na son vanua ka senge mataka lele mbaka senge mbongi mbaka be kem ni na se vurvura tali so ova ka nuni binaka tiko yani ni na toso binaka tiko no be ka ke de sare tiko na nondi tuba and singa ni kua ya kambimbi menda na do bakaliu de tinga na doni le wai na bukunga ni kena ngarabi tiko no be tuba so me bakati ko nga na noni tuba and toso binaka kina no be ka ke de sare ko vaka nuni binaka tiko ni kem ni sureti kem ni mendera ve toma ni tiko ani na nondi wasini ngauna bata na kavini koa na ngele ke dava saratiko e na vitu na kaloko nomani tokani go una vuninda koa ke wakai tiko e sona nomani wakasama so mbeka na ulutango ni na vina kata menda mai wakai tavinda mai vital no tiko kina e na kavini koa sureti kem ni ngai bola mai go na nonda bata nonda porokaramu bata tiko go ko via waka na numi kia mnita le tuku ngai ani na buku ni nonda VCCB do le tuku ngani waka vinu vinaka na numi nindo sema tiku mai numi nindo wa se tiku ani na nonda wata ngo na katolo sanga buli singa ni bulongo e na soli tiku kia na rua na singaleti ni radio bulando bata ke na ndua na ndrau na ndola na ilavu ni Amerika we ngana panua ni tiku kia na sei burabura dama ngau ni sema tiku mai kina ko ngana ka nganrebi tiku muni na waka itabi mai kina o ya muni bolanga mai na dhava na nomu ni rai membala te tiko na radio mbulando bata sombeka na waka na nanu i tiko ngori sombeka na ka me na kero na ketona waka me ketona da kawa me rao ni na waka toro i dhaka tiko kina na nonda wata ngo nonda vese mati tiko na visinga na vikawa o ya keto via kila ni vola mai me rao ni na bi tiko kina na edhamu kina kato wakarutaki membala te tiko na idhobi ngoro na singaleti ni radio mbulando bata ke na ndua na ndrau na ndola na ilavu ni Amerika. Sivitonga na tolu e na rua sanga bulu ka vitu na miniti sere katarawa ngona be wakambula tiko ni kina ve Teresia mandingi mbuli ni bula vinaka Teresia ni sema tiko beka mai ve na kavini kua Wakatalanga kina ve Susana Newcabo bula vinaka su baka nuni vinaka tukani ve kemdo mai Seattle au nutaka ni totoka na nraki sanga ni mbadi nraki uda tiko mai Sanangori wakatalanga kina ve Israel Tawake vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua bula vinaka ve kemdo ke sara na dhaurabo ni koro ko longani bauta ilevu ni dhaka tiko wa koro na ngona sarangango baka nuni vinaka kina dhaka wa koro totoka na kina ve torulinga taki wata tiko na
venga ravi, ka unu taka ni nei lutua tiko ni nomundo thakadhaka bakoro na vi sere soe wakatangi tiko ani nei kawini koa, wakambula talitunga ve nei sua to kasa, nimbula vinaka nei sua, vinaka na sema tiko mai na vodhi mai nandi, ane kawini koa. Sang talani ngole da vitikino kalesi, da vindi mbula vinaka kalesi, ke mni ke de sara na sema tiko mai, au sanga ni reida rau tiko na damuni, wakambula tiko ani, kera tiko ngā ke sange mataini no muni sema mai kera ninge ndua ngana like, dua tiko na share, sera ni ninge ndua se tiko ani na vising, ana vivu ki tiko ana kena mai didi ki tiko, na nonta wata ngo na radio mbula ndua wata San Francisco, me kauti kanta wata tiko mai. Paibertonga na o bula ni Dela Indulevi, Reveni Ronrolangi, and the radio Bula Dovata.
Na nonda viti, ke ngasini wuli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu levu. Vei mundo e Amerika. Tini karua na kaloko ena singa levu ni bakaromboka. Vei mundo mai viti. Ena radio mbula tua wata, San Francisco me kauti kenda wata. Endona mate kuniti wale weke anda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana wea tini corona leni bunua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna mate na hepatitis B. Ongo ili wake na kenara ni wetobi sena tobi kuna mate ni nada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tele kwentiko. Me bakani sa musoti ni kene bakatakela kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani ke remember letter na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 52 ono vitu wa 51 sesi koba na nonda to website www.sfhepbfree.org. Nungu chisu nungu banua. Dorongothi na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemuda we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongothi ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Radio mbulando vata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani.
Paverton na Paradise Roots o ia na italanoa ni dondombo ngā na Radio Mbulando Vata San Francisco me kouti ki anda vata mai a kawitiko ni moni tindenda ne ka rua sanga vulu ka ono ni singa ni volo tune sa mai votongo i tini ka 5 na miniti me vana ka loko o titiko na vai na tini na miniti ndo rongo titiko kina na iwasini ngauna wakaruta ki mai Paverton na Regional Pacific Islander Task Force don na isongo ka mai bebu ki sartiko bakalebu ka waitiko bakalebu e na nonda mbula na ngole mai na ve matani tu baka mai na wasa Pasifika kanta sama i baka tiko na bono le bongo Amerika ko anda baka vini vina ka tiko kina non to be to koni ka rawani mai ngaravi tiko kina na vata ngo na Radio Mbulando Vata rawani da mai vese mati tiko kina na ve ka vini moni tiki na vakarambuka ya mai na tolu kina vito na kaloko a watu kona tiko ania mai tiko na madha sawoti do ngana VCCB mindo ale tali tikani baka vini vina kana no mnindo vito ni tiko mai singa na munindo sema tiko mai na munindo wase tiko yani na nondo watabatongo o ia ke wakauni volanga mai se dhavana no muni rai membaleta na Radio Mbulando Vata de tiko mbeka sona kauni via wakalewa membaleta na Radio Mbulando Vata se sona kauni via wase mai o ni na numa ni na vukea na kena mai garavi tiko yani na nondo watabatongo nda mai vese mati tiko kena na visinga ni vola mai senga nindo e dhala senga nindo e donu ia doangana kai rau ni una ala tako yani ke tona wilika na nomuni rai na nomuni wakatutu ka ke tona tora wakabimbi wakasamataki me rawa ni na tosa vinaka tiko kina na kena ngaravi tiko na nonda watawata na visinga na nonda vese mati tiko na visinga ia na dhamuni ia na mbiu tiko na kato wakarutaki membaleta tiko na rua na singeleti ni Radio Mbulando Vata kei nandua nandrau nandola na ilawa ni Amerika se mania sai burubura da ngao ni tukina nangonongo na technology sa rawa na wako ilawa se mania sai burubura da nga and the sema tiko mai kina se oni sema tiko mai kina na ngai wako ya ni bikyo mani na ndua nandrau nandola na ilawa ni Amerika kei na rua na nomuni singeleti ni Radio Mbulando Vata. Ea ni bolanga mai se dava na nomuni rai membaleta na nonda vata vatongo na Radio Mbulando Vata. Ia do tale na madhawa bongo waka dava na nomuni moni madhawa. Dava mbeka ngaravi na moni madhawa ni waka dhiengu mbeka waka binaka si levu mbeka na ososo kila na ngonongo na ososo waka me bunga weekenda moni madhao ngendo ngaravikina na dhaka ni vale voli ngaravikina na beka so membaleta na nonda matupu vale na lomani madhao nda sa dhaka tunga watia ia so tale na moni madhao sa ngaindo levu na onga ndo ngaravikina so na onga e rauninda levea ia so e senga ni rauninda sa levea sanda na langayani menda la kingarava wakambimbi ke wakanda wakaita vitiko e na vitambana iso ia na moni madhawa senge wetingango mai levo sartikina na oso e na viki tō mandanga wakamatupu vale ia na singa wakarawai mengaravi tiko kina indua na bimbulu ki tō bingaravi kina na singa wakarawai ngā senge wetingo na bimbulu ngo na dona turanga ni te levu mai lenga tiko na banu levu go na city levu go San Francisco levu sar tiko na wekana ka kila nindando lako ena vimbulu e bakai sa senando mbeka na soma te radio kaya e sa bakanda sa kilatunga na ka enda na laki sotava na beka na laki ngaravi enda sa kilabi na katu senda sa nama katu yani na beka so enda sa kilatu nindo ngaravi kina na songo ni mate na so mate ia na moni madhango e waka me duotani na rai e ronika e mai ramba i levu na nema mi rai na wunga na matawi o kani na matawi tokani ke mami a ngole ani na somate na wakaruai baleta ni singa tōdhako ndo mandangana ka na singa tōdhako e waka i dhuritiko kina na roni ukai na songo ni weimbulu kenda ndo kila na rengu na kawai na dhakatiko mai na ndo tōdhako mbeka na madhawa se na ngonongonda sa bunga weekenda na bukungani kena ndre na beka baka ilabo se kena sa sulevu na kena ngaravi na mate sanda roni nda baka biuto ngai duanga na singa sarau ngani duanga na singa ni rengu o tinga ya singa katarava sa laki wakuturiani na yango me sa laki mbulu e basar tunga ya o tinga na bimbulu sa me na sondukai na mburu mbula sena na mburu ni mate
da mai wase watangana mangiti sa koe saratunga ia. Na singa wakaroe go na wakaroe singi hoi tungo ni wasutiau. Garawi na mataka ni wakaroai, wakarotaki na e katalau, lako wata kede mai na weka, o ira na nona I tokani na turangango, ka rabuka mai na vi state so, rangwale me kina. Garawi na i katalau. Iange mai wakaidhuri tuku ane katalau me na walu ki na tini na kaloko, tini ka dona kaloko, wakaidhuri tuku kina na viewing, ya? Yo wikanda na sado mai na garawa na mati walangi, da sange mai ki la tiko ya ni dona ka na viewing, ya ando tiko na tiki ni so mati se na singa ni wembulu, do wakaidhuri kina na viewing. E so na viewing, ya na kiana lindola tu na kisi, ralako ya ni na weka, e so na viewing and dola raramba. Dola raramba bi ira kia ngana lako ani merna laki tiko na lutu ni bimbulu and dola rau ni laki reda. E so na viewing e so endo wakatamba kindua ngā me bale tiranga na leo ni matabu wale ke ira na I tokani. Ia na ko a dhaka na singa wakaroengo na viewing a tiku me na walu na kaloko ki na tini kandua e sambau totoka wako e tiwe au na nungu reda ni o lako ani ki tō ni tui tawi na wakarotaka na I katalau. O te asangi tiko ngā arto na ndua tale na I wase matapu wale tale ngā, erto watike na so tale na I tokani non ritawi na wakarotaka na wakasinga levu se na mangiti menge wakangataki ni sa o tina lotu ni Wembulu. Ia, o te asangai na I katalau ki tō wakarotaka I o tali niu ki tongi adha ni na mataka ni singa wakaroai sa ukutaki wenaka tō na hall na wanue a dhaka kina na viewing. Ukutaki wenaka tō gai au sengei reida wakandua I o sambo tali taka wakaliu saranga o tali taka dina na kau reida na singa wakaroai ni senga walenga ni I dhaka na viewing e mbiu tali tunga na e lewu talanga na somati ndalau kina sa do mbini tu na I tambai I o Kongo na I tambai mbini ka mbini na lewu ni tambai rambiu tu na kia ni tamba na turanga na I tango ke rano ni tokani na matapu wale e rambini tu bangora sangai biu tu e na da kilatunga kilabaka na stene ndo biu kina na senikau ni tutu ni senikau rambiu tu kina na itamba o te asange biu talitunga na nona I sulu na turangango na kai do tali taka koe me Darmaka da do reda tu era na matakau karandu waka I sulu taki tu e na stoa ni woli taki sulu e watu ya na mannequin so na mannequin era vida toka na mannequin se na matakau ra tu vake tu I na onoi rambiu tikina nei tamba na senikau sange waka I sulu taki tu me wakasaranga na nona do wai sulu tu na turangango e koe do matai na waka I sulu do rere wenaka ni waka I sulu na I sulu in Darmaka na turanga nei tango sange mai mbiu tongana Rawaka I sulu tu. Ia mai na walu ki na tini kandua na kaloko. Sangai na viewing go era lako ngai ani o ira nona I tokani, o ira na wekana, na leni matapu wale, era laki wasia na weka, era ndou na numa, era ndou tali taka, na ngauna winaka, era wasia wataki koea. Ia mai na walu ki na tini kandua na kaloko o tia sangai lako tu na I katalau. Ia ngai lako tu ia ke na ke la tiko ni ndo lewunga na ngona ndageli sota watikir na no di tokani iramandanga na wekanda ndageli sota tiko ngai na ngona ni songo ngona ni so mate na wakamau na sing ni sudu ia do lewunga ngona ndageli sota nga bango leka wale seranga na ngona ndabe wakambula taki kina baleta ni ndalako tiko ani na buku ni ndona songo ndalaki kumuni wata tikina ndalaki songo ni wata tikino ia o talitaka na kia na ngarawi na mationgo na singa wakaroa I balete ni singa tūdhoko. Dangole ani, sarangeli soa tana viwa kani, rali ve maliwai, kila ni soya sa wakambaki tu. Gai ke mami mai soa talitu na singa wakaroa. Sa o te mai na katalau, o te asangeli dhaka na lotu. Sange dhaka na lotu na ndone aua, o tina lotu, sange mai dhaka tale na e wakakawi. E nei wakakawi, ni o tina wakakawi baleta na turanga, ko koe ndo turanga I tuku ni ndo mamara. O senga so tiniu ki leiko e binaka, me andona ngona me kirobi talno kina se me kirobi wale kati sarai. Au kilanga na matapu wali na bukunga ni itawi wakalotu ke tuli benga rawi kino ia na kena wakarotaki na I katalau. Ia,
o sange reda tu na lewa ni nona I tokani o ira na matawawali, o ira na tokani wakadakadaka ra ngole mai na singa tō dhako ngona singa wakaroai e ra mai tiko na nona songo e roniu kaya ni turanga I aluwinaka e lurei kia na alona ke na nona do wika waitake na rongoada na nona do weibuke na turanga ngo. O te asa ngele dhaka na wakasinga lewu, ngele dhaka tiko ana wakasinga lewu sa ruta tiko na be mamani rua tolu na kaloko sa o tibi na kani na lotu. O te asa ngele le ndambe tala na veo kani na kakana senga ni dhaka rawa. Onge dua tale na kaya andandu reda kina na nona na mbula e ambula take indua na kena ngele garabi mbeka na songo ni nona taladi se sale ki maruri mbeka na ngona ndageri rede ki ana e rawa ni utukuna enda ke lai ki ana e lona na turanga ngo se ndua ke wakame sa mate enda ngeli rida na e lona na ngona enda sota kina na songo ni nona vimbulu koe ana sa wakaiduru tina wakasinga lewu baleta ni ndo turanga ndo mamarau na turanga ngo or tona tuakana na nganena just a big happy family sarangi tukuna me sange dhaka ndo na kena danisi koe bian danisi baleta ni ndo turanga ndo mamarau na turanga ngo ratu dhake rebe danisi ralin danisi na non ramaro takatiko ngai tuku ni kilani sonangona dando reda na songo ni bimbulu ia ndina ni tiko na tiki ni songo ya anda na wakaloloku kina ia na kau roni kaya ni ngona ili mbulu kina endua roni da kaya mendali maro takatalanga kina na nona mbula waka na numi kina na nona mbula na bika kede e kilei kina na kilei kina endua e na ngone la king garavi kina na nona songo ni vimbulu ya na bika so ke to live garavi kina ne singa wakaroa indo na waka samavo li rai na matangu na nguli rida na bika e na kena garavi na nona onga na turangongo onge la kutiko vale o savati ngo yau na ngonu sana matikina mendu to dok na singa vaya na kena garavi na nungu mate baleta ni ndo mamarau ndo talitaka na danisi na veka vao ya ia wakadambek sa tiko no ni tuva se senga dina ni so bekar ndo kai senga menda kuni tuwane tiko no nda mate baleta ni ya wakamenda wakamana tiko no mate whether you like it or not enda na mate kedenga ia onge do wakasamataka na dava e senga kina ni rawi ke anda menda na tuwana sartunga ni tuva ni singa e rangole ani kina na veo kani na nondi tokani mera laki tala di kenda sa ko esarnga ya so le wakasama tinga dava mbeka na mundo wakasama na sema tikuma ne kavini kua rauni ndo waketavi tali tinga mai nonda vi CCV tinga ya na dava na nomani rai me maleta tikuna radio bulando vata ke wakai tiko sona wakasama oni bina kata oni wase mai wakana nanu mbeka me rauni na wakabinaka takidaki kina na vingaravi na nonda vata ngo na radio bulando vata rauni oni volata lenga mai me bitiko kina na dhamuni kina kata wakarotaki we CCV taki te koe rua nai singeleti ni radio bulando vata kena ndoa nan rau nan dola na ilavu ni Amerika ko ngaya se mania se burubura dava o ni se amatiko mikina e na ia vea ni viki muni na singeleti ni radio bulando vata ke nandua nan rau nan dola na ilavu ni Amerika waka nui ni venaka tiko yani se vinga na vano ni se amatiko mikina na kavini kua sa watongo rua na miniti me vana kaloko au no vea waka mbula tiko ve mareta kalundau mbula venaka maramanait waka nui ni venaka tiko yani viki muni na kavini kua ndina tō dhako waka te langa kina ve tau ke lera na sobi venaka wakalevu na se amatiko mai San Jose, ndombolo binaka ne Mereani Ernest mai Petaluma, wakanuni binaka tukani vikimdo, ne nandona madha binaka vikimdo na madha ngo, wakatelinga kina, ve simeli mbola mbolo binaka sime, wakanuni binaka tukani vikimdrau, latiana ra, mbolo binaka salote, wakanuni binaka tukani vikimdo mai Samoa, and singelevuni kua, wakatelinga kina ve seni vili, Kameremere, bula binaka onu itaka ni usada butondona dhamuni ni wasoti au wakambula talitengani vi rosi ni nambo binaka wakalevu na sema tiko mai neka vini kua bula binaka Mereani ieli bula binaka Elikindelai Levi wakanuni binaka tikani vi kumuni
O wakambula tali tinga venau, Mersei ni halafaki, poni chiasi ndo mbula vinaka mai Santa Rosa, au nitaka ni ndo mbula vinaka tiko en singili vunikua, wakatela kina ve vilia me rokumbuli, ndo mbula na turanga na marama na ita, mai nita siri, wakatela kina ve seni langa kali mbiu. Vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavinikua, wakambula tali tinga ve aliti tuin raki, mbula vinaka marama tau, atelaite ti, vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavinikua, Emma Rose Trail, loma wakathengu totoka na dhamuni vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavinikua chima ima Ernavula dombola vinaka mai Seattle au nitaka ni totoka tunan raki vekim do mai Sanangori wakatela kina vekini simere ranandi ni mbula vinaka Cap School avere mbula vinaka nita wakanuni vinaka tukani vekim do mai Hawaii Gori wakatela kina ve Kathy and Rice ni mbula vinaka Kathy Bola vinaka nau pasi panene levu, vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavinikua, wakatela kina ve Nina, Tokomato, vinaka na sema tiko mai Nina, vinaka wakalevu na sema tiko mai Vitalina, langi, wakatela kina ve Poasa Buninda Kua, keratona nona matabu vale mai Nandawa, wakanui ni vinaka tiko ani ve Kimdo, senga telangani ngule dhavi tiko na sere kataravango mareda lalanga vesi. Vinaka wakalevu mareda nandau sema tiko mai na vea kavi, wakanui ni vinaka tiko ani ve Kimdo i Australia, wakatela kina ve Vitalina langi ni bula vinaka Vitalina bula vinaka Sunia Oli vinaka na sema tiko mai na kavinikua Sister Ika bula vinaka wakanuni vinaka tikani thank you for tuning in wakatela kina ve Cheli Noa Magi Tala Falava bula vinaka mai Apia Samoa wakanuni vinaka talitunga ve kimni ke sarna ngone lewa ni dhaka tiko ngori mai Apia Samoa wakanuni vinaka tikani ve kimdo and singalevu ni kua ka vya wakambula talitunga ve Vasu ni Wairoro bula vinaka Vasu bula vinaka Tumburu, wakanuni vinaka tikani vikimdo mai Santa Rosa, wakatela kina ve Luke Ernavula, rombula vinaka na turanga na marama Vewatini, wakatela kina ve Matumbuna, vinaka wakalevu na sema tika mai Mambula vinaka Choe Livaro, wakanuni vinaka tikani ilaitia tama imbeka, mbula vinaka apete na itini, ndombula mai Novato, mbula vinaka Angel Isabella, vinaka wakalevu na sema tika mai Nina Tokomato, vinaka wakalevu na sema tika mai Ana Finau, wakatela kina ve Jolie Suma, beba kambula talitungani ve Emily. Bula vinaka Emily, thank you for tuning in. Wakambula talitungani ve Seni Vili, kamermer vinaka wakalivu na sema tiko mai ka wakambula tiko kwa ve Yosefo Nambole. Vinaka wakalivu na sema tiko mai na kavinikua, kauna ve wakambula talitungani. We kemundo kede Sara na lewe ni Bula Bay Volleyball Club e na nomundo wakawakarau kin sota mai Seattle. And moni madha maingo, wakanuni vinaka tiko yani ni na kau mai nambilo. Wakatela kina ve Lemba Koto, Bula vinaka Cheli. Pena ya dana
Bongo na programa Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulundong at San Francisco na kautik kenta patamay. Tawakawin katiko kin Regional Pacific Islander Task Force non reto Wingarabi non reto veto koni karawani damai vese mati tiko kin anda virongo din domo tiko and non da bata batongo da radio mulando vata San Francisco and we kavini moni tiki na wakarombuka oya mai na tolu kin na vito na kaloko nonda leo tinga ni programo en kavini kua go member leta tinga na buli karto wakaro takatiko na Fox Home Health. Ando na buli arto wakaro takatiko na Fox Home Health. Buli tingo bikanda na
sa ngole mai Amerika, waka pepa se senga e rawanga ni ko leivuli. E ando na kai ondo kai tiko kina ni Whanongo, California, e waka tu mendua tu ngana matani tu wakata ki koia. Dira ni tiko e na Whanongo Amerika, i o California, e ndua tani tu ngana na veka e waka idhuri tu kina, venga ravi tu kina, e waka rau taki tu na mbula, ki weekenda na ngole mai e na vese vurabura, da mai tauiavu Amerika, senda mai sanda ngole mai, dangai mai tumbeka na ituba-tuba, menda sa mai tiko wakandua, senda mai dhaka-dhaka ngā wakalila in the list tale, na Whanongo e wakarau-rau taki tukina na mbula i California. Ia, dua na songo-songo tiko ngor, tō waka na edhan ratu tiko na Fox Home Health, e sa tolu sanga bulu wakadada na mbaki, na non ratu wenga rabi mai, ke na Whanua Whanongo Amerika, ratu wenga rabi tiko e na tambana ni non ranga rabi ni tambangasi, se na caregiving, me wakai lebu weekend in the kila, ni ngō na Whanua enda mai tikavu tō ko kinai. Da ngole mai Amerika, na dhaka-dhaka ngai rau-rau tō dua, me nda mai tekavu kina, wea na nonda mai wenga rabi, wera nei tambangase, na caregiving. Ia, na ngono ngoe sa wakambimbi taki tiko, me nda wuli, me rawa ni nda kila na dhaka-dhaka, ni caregiving, baleta ni kila ni so mbeka weekend na tunga na nonda wakasama, na li wenga rabi nangase rau-rau tunga Ia ndina, ia, e ndui tu na kisi vir na ngasi ngor ndui tu na mbada na ka roni tuku na talengani nda sa ngole me Amerika sandangai mai reida na levu ni mbada itu na levu ni mate e veitau vitu ka bimbingo na kina menda na vulida na dhaka-dhaka menda na kila na dhaba menda na laki dhakava ni nda ngole ani e na vono ni dhaka-dhaka ke waka ni ngole mai na green card se laka ngā mai waka ngā nde nda bia mai dhaka-dhaka mai dhaka-dhaka te ngā vidanga na silini, vidanga na vula menda listale e vinaka menda na mai vulida rawa na dhaka-dhaka ni berni ndangai lako ani menda li teka bu dhaka-dhaka e na rau-rau talinga ngai ngiri teka mai ndona dhaka-dhaka sa rau-rau ni nda lako ani dali dhaka-dhaka kongo nea dona tambano ngor tu benga rabi kina wakalebu na Fox Home Health. Fox Home Health sa balawu na ngona non rutu benga rabi uli mai ia awia tuku na talitunga ke ni ndua talinga ni songo-songo ertu ndona turanga ki roa me vital no tiko e na madhao sa oti na Radio Mbulando Bata o Nick Leoni Langi. Nick Leoni Langi ka sa mai tau e abu takatalitunga i ndua na wuli me mbaleta tiko na nonda mai wakatawulidhi da mai sangai me nda wakarute ki kianda ni mberni nda ngoleani me ndali dhaka-dhaka i arto na Fox Home Health e wakatalitunga kina i na wuli toro dhake wakana CNA goa na Certified Nurses Assistant lebu weekenda nda lakumai nda mai wakataronga se dhava mbeka na wuli dhava mbeka au wia wuli nasi ngoe rau ni kona tikawu yani na CNA o te ange lako na LVNs and a licensed vocational nurse ni mbera ni ndangai kalawa yani kina registered nurse ia tau benga rabi tiko kina na Fox Home Health na mbita tiko yani na non reto namba ni talewoni kina beka ke de sara ka rau ni ningai be tartarani kina ki reto ke wakao ni via wuli, e 5 ngana madhao na wuli, 5 ngana madhao na wuli, ga indotal ngana ka e ondo tukuna kina ni vinaka na mai wuli menda, semani tambana dhabanga, o bia mai wuli kina, o bina kata mona wakalise ni kina, se me ndua kina na nomu certificate, e wusi vindondua mona mai tikawu ni California, baleta na wuli California, ni sa tiko rawi iko na nomu certificate se na i bola tarni dhaka-dhaka, e rawa ni ona li dhaka-dhaka na state, state tali so tiko ngana i labo na soma, me rau ni onge li dhaka-dhaka tali kina e nandua tali na state. Ia, sana senga ni na ngandrebi mona li wuli da tali, se mona li nabea da tali na vita rongi e na vi state o ia. Ia na kai vinaka kino California, ko ia ke wakai sa mai o wuli, na kai mandana wuli nasi, me wakani ia na tambana e rito wenga rabi tiko kina na Fox Home Health. Ke wakau sa mai wuli na CNA, se na LVN, se na RN, Registered Nurse, e rawa talingana no mona li wenga rabi na vi state taliso. Ia na vi state taliso e sau lilai na isau ni mbula, na rent, na isau ni kakana, na vi kake de sare, sau lilai me wakatoto watataki California. Ia, wosata mandanga, mai wuli rao ya ni California, ngai o tose ya ni na vi state taliso. 5 ngana madhawa ya na CNA, na course ni CNA, 5 ngana madhawa, certification is nationwide.
Erto solia tali tu ngā waka rawa na kena saumi na numu I dhuru na skola sivia. Erto bebu ke tali tu ngā na tambano ia. Koe ai benaka kena mando na vitala noa ni ngai waka madala taka. Ke wakai sa tiku na nomu ni pepa se senga, se rawa ngā ni uni ngole ani moni le vuli na vuli dhaka Ona ngai mbita tiku ani na non rito nampa ni taleboni ke na marama moni na vitartara ni kina. Ke wakao ni via vuli, wiki ni o ni sa ngole rau tiko mai Amerika, green card, se o ni ngole ngā mai waka ngande, ni sa via mai vuli, e rawa, senga ni dona kai re. Koe ana vi kai so, mai lewe ana tiko ani na I wasi ni ngau na kartou vi tokoni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force, e na kawini mo ni tendendai, nei ka rusanga vula ka ona ni singa, ni vula tune. Ongo na programa Warotaki mai na Regional Pacific Islander Task Force. And a radio mulandonga te San Francisco, me kauti kenta patamai. Sipatonga na vai na tinika walu na miniti na radio mbulando wata na serekata ravangona ve wakambula tiko kena ve mareda lalanga vesi. Mbula benaka. Wakaritaka tiko mai ngo koe mai Australia mantanga. E senga ni kileikina na sitivikiti mai viti Ia, dina tudok ngore wakatali tunga kine ke. Dina ni sao kutara toko mai sona kila. Ia, ona mai vuli tali ke. Wakatali tunga kina. Benaka wakaleu si melimbola, benaka na sema tiko mai na kavini kua, mbula benaka liku walu e kari, benaka wakalevu na sema tiko mai. Tima ima erna vula, ni mbula benaka, na sema tiko mai. Kim Rose e tiko mbeka mai Seattle, au waka nuni venaka tika ni vikim rau, mbula venaka falena, iwa mera mangiti, waka nuni venaka tiko vikim do mai Sacramento, wakatel ngā kina ve Mereseini ni undamu. Ni mbula venaka wakalevu na sema tiko mai na Green Slope Farm, mai Nandi. Esa, wakadhawa tunan raki mai Sanangori. Waka nuni venaka tika ni vikim do, wakatel ngā kina ve Nina, Tokomato, venaka wakalevu na sema tiko mai Nina, waka nuni venaka tiko ve ira ke de sarna ngoni vuli, Karawakarau, também tiko na nandra pepa ni Kuizi, o meroale si vuli, na korni vuli mai ACS, ke Malakai Tavu, AG, ke Papa Joe, na Suva Grammar High School. Dombula vinaka wakanuni vinaka tiko yani, na wakawakarau ke na nomdo veta rongi, wakambula talitunga ve Min Ja Hope, thank you. Thank you for tuning in all the way from PNG. Please like and share our page. Thank you, Minja. Mbula vinaka teli tapele, vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua, mbula vinaka isikeli tavola, vinaka na sema tiko mai, LJ Vindiri, isa, sandende. Wakanuni vinaka tikani vikimni na kavini kua, wakatel ngā kina ve di ngalivutu, ni mbula vinaka di, mbula vinaka Tinai Robert, wakanuni vinaka tikani vikimni na kavini kua, wakatel ngā kina ve Nina Tokomato. Vinaka wakalevu na sema tiko mai vikimdo mai Australia, vikimdo na vili niu tiko ngori na longa niu mai Australia, mbula vinaka Asaeli, wangana Sao Filipe, Tokalau, chokini kei, meroale si pareti, ndombolo vinaka. Isikeli tavola, vinaka wakalevu na na sema tiko mai na kavini kua, wakatela kina vi Senivili, Kamaremare, vinaka wakalevu Senivili, mbolo vinaka Mesa ke Talamboko, vinaka na sema tiko mai na kavini kua, mbolo vinaka Maramanait, Lela Lubu, wakanuni vinaka tiko ana vikimdo na kavini kua, wakambula tiko Lela ve Katie Mere, Alumita Rawono ke Lala Raisele Banish, ni mbolo vinaka. Dombula na marama, wakatela kina vikimdo mai Wainimbuka, Serra Linga Iri, mbula vinaka en isikeli tavola wakanuni vinaka tikani vikimdo, marama tau mbula vinaka Irena Tema, wakanuni vinaka tikani vikimni na kavini kua, wakatela kina vi Amarose Trail, loma wakadhengu, vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua, di mai komai suva, nimbula vinaka, wakanuni vinaka tikani vikimni, wakatela kina vi Tinai Matthias, isa, nimbula vinaka mai New Zealandi, wakanuni ni nandona singangosa Sarani and Dona Bimbulango di Talitunga mai New Zealandi and the radio Bulando Vata, wakanuni vinaka tikani vikim dona vitamani, mbula vinaka Chloe Koto Suva, vinaka na sema tiko mai na kavini kua, wakambula Talitungani vi Sister Sereana Lee, wakanuni vinaka tikani vikim drau mai Burlingame, Kilo November, dombula vinaka mai Engilandi, wakanuni vinaka tikani vikim dona kavini kua, wakatela kina vi Mereani Ieli, unitakani and dombula vinaka tiko,
Wakatalanga kina ve Nina, Tokomato, bula vinaka maramatau aliti tuinraki, buna ini vinaka vakalevu na sema tiku mai ne kavi ni kua mai na saimbitu. Waini mbuka tai levu ndombula vinaka na marama na turanga na ita do sema tiku mai ne kavi ni kua wakatalanga kina ve teli, tapele bula vinaka torre kayada vakanuni vinaka talitingani vikimuni na sema tiku mai, kauna vio vakambula tiku na serengo, vikimdo ke sar na marama na turanga na ita mai na yatula mai. Vakambimbi tiko ve va vesikula, au ni taka ni sa recover tiko mai na hangover na kavi ni kua, wakatalanga kina ve sista Mbui Fong, vakanuni vinaka tika ni vikim drau, ene kavi ni kua. Sa sivatongo na vai, na rusanga bula ka tolu na miniti, and radio mbulando vata San Francisco, me kauti kenda vata mai. Soka na kena isalu-salu era dumu erangito dange tungo ananabu rarawatan dina turikani kabu resu kaya ramai erangito tunangone niloma resu kaya ramai raim bili-bili nimbia-bia. Sotini da vuta da umana, da rabu kana
Lavo ena Vagarobuka, Radio Bulan Dovata San Francisco, Mekoti Kanda Vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Ya bakai long binaka may sana kadua, sana tiko binaka talangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Ena rao kalanga ni tos na chana kemu isau, me baka na ibakatangan danyan ni nomutumbu. Rangoda na imbalan-balan di vaka sa manggo kena bunga tala na nonda programa boro taki. Ena ono na kaloka na via kami di boro muka vi kemudo ya Amerika. Dona kaloka na singile di boro wai vi kemudo mai viti. Wakai labo ena boro muka. Rangodi kena na nonda ibaka sala na kena daw ena vika wakai labo. Radio Bulan Dovata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Nada masara manda me huliki na dono ng life insurance policy may by Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakil ni Tulta, nagkatil kabito ni Akostita na 2022 o sangkir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya, kinamagaw siya nga ya, sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarang amay. So, ang taliwara ka tala tuntawara ka. Kubertungko. Saya lawag din, o kami binakatak. Nagkambani binakangguan na heritage clinic. Noon na binakasarang nga, sa katalinto na kaya, makatara tutu na kena. Baka na kena paperwork dito ta. Kami sa umi, nakilaw kena tumir na vavaka. Isang tubig kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi, naman ni marong kina nga, na mojuri, palimbula. Kakina ya kabra, takawado na insuang. Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga, so mo na-claim na luwa manirusang bulu ka ba newa. Kaya sa ruwa na baki o tinapolis yung gaya na lenga, di ko na beba si oray. Dawi mati sa siya nga. Raw-raw sar na baka lew po mo na telefoni. Text may kinabas sa iwa, walu-walu bandu at tolu-tolu-walu lima, e na kena itutu ko matalalay. Ngandre ba na ba ibuke, e na kena sumi na namulibo-libo sa nages, kita urani buki iko. Girita may na empower e na ono rua ono saiba, saiban dua, liwa ono. Yavalata, deo nanggay dalata at Radio Bulan Duavata. Wait talono te kina na bika membaleta na nondong bula. May weira na kanan daw may natambanan ni bula so. Nasi na puniway. Rangoda na bana kaloka na bika ni Two City and na veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni Life Insurance kanganiti kanda na kay Witi Amerika. Radio Bulan Duavata mekauti kanda vatamay. May San Francisco ki burubura. Sema main gai wasya yani. Vale
Ana radio Bulando Vata totoka nai tavi se roiamo I verotona mundre ni dhangi ke ngusi tuva ana kavi benaka ni moni tendendai ne karosanga vulakaona ni singa ni vulo tune sama I botongo rosanga vulaka tolu na miniti me 5 na kaloko o sereti ke mani mani sama tika mai ne o titiko bakalila na 5 ke rona mai vetal no tiko ani ke Mrs. Titilia Naitini duitiko na ulu tanga ni ne rovetal no ene kavi ni kua kau kilani vunga sarovi ke mani rao ni ni na o katalitunga mai na vital no ya rao talanga ni na rao ni na wakabura waka sama talitunga vike mani ana ulutanga ki rona mai vetal no tiko kina ane kavini kua sivitoka na 5 ana tini na miniti au wakanuni vinaka tiko ana vike mani na sema tiko mai na kavini kua vinaka na vito mani tiko mai konga ya rao talanga ni mbiu tiko na dhamani kina nonda kato wakarutaki soli tiko ngani ruona I singileti ni radio Bulando Vata ke nandua nandrau nandola ni lawa ni Merika kangamoni na dhakava ni volanga mai kito vekilanga na dhava na nomuni rai nomuni vakanana no muni vakasama, no muni vakatutu. Bembalete tiko na nonda vata vatongo na radio Bulando Vata, sombeka na ka e tiko na no muni vakasama, o ni vewa se mai na rambeka ni keto wakavinaka takakina na nonda vata vatongo na radio Bulando Vata na nonda do vese matitiko na vesinga, na veka vaya. Ngandrebe vakalevu na no muni vevuke. Au kelani Vekenda na sa mai tu I walangi sanda ke lawi na katu nindona ka ndo bukia wakalevu na venga ravingo na critics na reviews ke wakanda lako ya ni na internet and the view vangara ndo na website o seng manteni ki lawi kem do na seng manteko mai na kavini ko viau au na sanga saranga mi ulako manda na reviews na critics mi wakawilika na veka e rabolatu ira karasa wakanga tako itimbeka na venga ravi ya sar boli itimbeka na website o ya se ndumbeka na porokaramu o ni via wakaitavi kina o nina via kila vinaka mbeka sesenga e rato ndina tiko mbeka sesenga e na rato na toro mbeka nungu I lavo rato ngai senga ni nandinata na nanrato yale ala na vika vau ya ka vivu ke wakalevu na nonda ndo vola na nonda na numa the reviews and the critics vivu ke sar wakalevu yanga baletini ko wakasamtaka yanga na ngoni sale roni na kilakina na kambanyo era talanga ni rakilakina na leo ni vanua mera wakambauta na kambanyo ya sesenga na business ya sesenga ko ya kitungan reba talitunga kina na nomuni vivu ke na nomuni vevu ke moni na wakarita katiko mai na nomuni na numa na nomuni rai me baleta na nonda vata vatongo na radio Bulando Vata. Dua talanga na ka au kelani da sa wakaroni da ka da wakandina dina takatiko na ngonongo na totolo ni toso ni ngau na kena toso tiko na veka wakaliva na mona liva na technology na veka mbeka toa na numa ni se dina tiko se vinaka tiko na mbaki sao tina mbaki ngosa na visao Andua ngana kena wakarita ki ngona no taliboni ke wakai ko bolia ndona taliboni brand new phone kamanda na Apple we came down na Apple dava mbeka sa kila wakasa the newest Apple phone nangonongo na Samsung etikungo eu sa mbaki rua na nungu taliboni utortingo na Galaxy S21 yeah. Aunque lako ya ni na singa mi lako ya ni ndona ka ubi libiso takana nungu taliboni ngai tuku ni mebia sa kama ka saranga na nungu taliboni sa baridi ko ngai no bango sengi amba ki ronga na taliboni go ese daka vinaka tu ya ngai tuku no ko o kila ni sona ka iko na wakanga takana nungu taliboni sana do beram beka se o sangi vakasam taka io ndona ka uba kandina dina taka ni sa visa we na nungu taliboni na itambai ke vakao sembera ni ko kindava Dona I vossa takirando veo ali takatuma I vitir na ngone kindanga mai ko ya ke wakai ko sember ni kindava wakarida manda na no taliboni ke wakai ko do vi tambai ya na nungu taliboni kaukilani bunga weekenda da saba kaya ngata na nonda taliboni na vika ke desar na email wenda vola ndona vola na itamba na Zoom daka sanda kaya ngata ngakina nonda taliboni onge baka samata na ngoni satu kuno mikino bia o kona ngoni anisa makau na nungu taliboni tukono ko you should have noticed some changes on your phone au sange baka samata kayo ndi na saranga na nungu na itamba ndo manda na kaya na itamba ilio na ngonu singi bulia bo mikina na taliboni
en dua tani se makar se na tamba na nungu vi tamba yango sa senga soti ni makar sar me bakan mateni ngono asenge volia mikina na taliboni ya senge ambaki ruanga ya vatiko ana kena totolo ni bebe sautiko na technology do talena sana da kila tiko ni ra bibi sau takatiko vango me rawa ni da voli tiko ngā kina voli etu ngā na talevoni vo me wakai ko kila sa mbaki rua ke sa ngonongo me sa upgrade kina ve sa na talevoni so be kanda enda na vina kata tinga na ka vo so be kanda na vio wakai ngā takatinga me da ngone sa le ki lutumbeka kina sa ka vor sa mbeka na talevoni sa ngenda levi sa we ya Vati koe ana bibi sau ni ngona, koe ana kaitu ana numa ni se vinaka, se vou e nembaki sau tina ngonongo e sana duatani wakalilai. E ana na bibi sau enda sana wakilai tiko e na ngonongo ana vida na vula sau ati au waka wilika tiko endo na ka vou e waka senge waka rau tiko kina na Apple merto nangai taboda e na lomani vida na vula mayongo ia au sana komandangani kaya ko ngai a vati ko ana totolo ni toso ni ngauna ke na toso tiko na mona liba ka dondonu menda sana kindanga mai waka non rivo so na ngone a kindanga mai ia sureti kamni sivina vai na sivina lima na tini na miniti ke rona mai vital no tiko ni kena ke Mrs. Titilia na tini and dona ulutanga ko kelani vunga we kamni ka ka senga ni kamni ke na sema tiko mai na kavini koa kamni ke talngana ngeli rongo tiko beka na vital nongo waka bimbi weekend na sambiu mai viti sanda mai tu evalangi semania se vuruvura davanga and the sami tukina we can all relate around in that na wakavura wakasama weekend na nero na vital no tiko ani ninge nana ma ki tiko mai kena ka rau talinga ni na wakaitavi tiko mai kena tomani tiko no da wakaronga sere ne kavini koa kauni takani nei lutu tiko ni tavi davanga ni ngarava tiko and kavini koa wakambimbi tiko wekemdo na ngarava tiko na daka wa koro kanda usema sara tiko mai nei ta siri ndo bula vinaka na turanga marama nei ta wakambula tiko ve Susana ni kavu dina sara kento to kinda berra tiko wakatelenga kina vi andi ateleite ni bula vinaka na sema tiko mai nei kavini koa wakambula talitunga ve Ama Rose lama bula vinaka Nongo taliboni Samsung Galaxy S9 sayambaki vitu still in good working condition Hiyo, okila talenga ni sena vinaka tiko ya baletan beka ni sawa dan beka talenga na nongo taliboni do talenga ya kesanda wakoda tiko na nongo taliboni bula vinaka rupeni mata kimbau wikim do kede na sema tiko ngori mai na 5 5 TV Road mai Kinoia wakambula tika ni wikim do na vitamani wakatelenga kina vi mbuatava marama siteri nimbula vinaka ni sema tiko beka mai vena kavini koa wakambula talitinga ni vi leisani tau yabu bula vinaka sistau ni taka ni dong bula vinaka tiko wakatelenga kina vi naimbuka tuyono dong bula vinaka na sema tiko mai ane kavini koa vinaka na sema tiko mai bula vinaka tau otingo na geisulia ni na namba na rato namba na Fox Home Health wakatelenga kina vi Nina Tokomato vinaka na sema tiko mai ane kavini koa ini dong bula vinaka mai Pennsylvania ini se terina dhambe wakandrini vinaka tika ni vikimdo na vitamani mai Pennsylvania au nuitaka ni dong bula vinaka tiko totoka tali tungan rake wekem do maya sanangori senga talanga ningole da vitiko na serengo lela luvu nimbula vinaka marama tau wakambula tiko wekem do mai lo toka ka wakatelanga kena ve chosa teki savo vinaka na sema tiko mana kavini koa bula vinaka vuki raf wakatelanga kena ve vaseva maumia vinaka wakalevu na sema tiko mai via vena numi tiko vaseva ve non Andreu Mikaele Sauvonia mai Nandi wakatelanga kena ve vani di wakadengu nimbula vinaka ngone ni the au Robinson nimbula vinaka Kanduni vinaka tikana vikimdo e kavini koa ka wakatelenga kina ve kimdo na sema tikongori na vale ni dhaka mai na Unique Carpet Blinds, mai Vimbekangona, Unique Carpet Blinds, mai Manotha, no sorry. Sa vinaka wakalewa na sema tiko mai vikimdo mai no sorry, wakanuni vinaka tiko, ni nandua na singa vinaka ni dhaka na singa ni kua, ka wakatelenga kina vi divo di, wakanuni vinaka tiko ani di, bula vinaka marama ni Gelema,
Vinaka wakalewu na sema tiko mai, marama nei tā, vinaka wakalewu na veitoa mani tiko mai, wakambula tiko ve kimdo ke de sara na wuli o tia na korni wuli na Wainimbuka Secondary School, wakauasivi ve kimdo na class of 80s, wakatelanga kina ve vase wa maumia, mbula vinaka, ni mbula vinaka ratu, isikeli tamba kaudhora, wakanuni vinaka tiko hani ve kimdo mai Pennsylvania, ka sengatalanga ningule dhavi tiko na Serengo, Anna Rose Hoyt, ni taka ni nandona madha vinaka ve kimni na madhango Anna Rose, mbula vinaka nina tokomato, na wanga Egi Joy, maramatau ni mbula vinaka, wakanuni vinaka tiko hani ve kimdo mai Santa Rosa, wakatelanga kina ve mbuna lala, ni taka ni mbula vinaka tiko mbuna, mbula vinaka Doreen Saidora, mbula vinaka maramatau, wakanuni vinaka tiko hani ve kimdo mai Pedaluma, wakatelanga kina ve vani di wakadhengu, Mata Rambuka, isa, nimbul vinaka. Wakanuni vinaka tikan vikimdo mai Seattle ene kavini kua, au ni taka nindo mbula vinaka tiko wakaveta mani, wakavetumbuni ni wasatiau. Wakambula talitunga ve Salvation Job, au ni taka nindo mbula vinaka tiko, mbula vinaka tiko na Domo Kamida mai Santa Rosa, wakatelanga kina ve laisa ni Tauyavu. Vinaka na sema tiko mai, ene kavini kua. Sibe yau ko
Nungu chisu nungu banua. Dorongothi na vima mani ono kina vitu ene kawni bungu lulu bei kemandawe California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu bei kemandawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongothi ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Vega ni pais teki tiga na nomulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita mai na netu team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mokuneki na nabi buku bagai labu kasenga ni saumi. Giri mai ena ono rua ono saiba dua liwa ono. E levo tu na bima tanggali life insurance e Amerika. Ka levo talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance e nganiti kenda mo binaka na ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na buno lewo mo. Kaya wala may bangande, so sa may bunga tigo-tigo tunde. O tabi matitiko si Sen. Raw sara na bunga lewo fo. Katigo talanga na ilawe maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni dondo nga ito sa mga claim e na loma ni rosa nga bulu kabana ya uwa kasama niya na lenga isang oti karuan na ambag. Sigaw mo na website ka tungkol si TextBuy. Kinabasa ng walu-wandua, tolu-tolu-walu-lima, e na kinay tugu-tugu matay-lalay. Lincoln Heritage Life Insurance. Radio Mbulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. So
Totoka nei tala noa ke Andy Losalini o e ame wakaruto mai sera takatukani vi kianda na Black Rose e nei kawi bina kanimoni tendendai ni karusanga vulu ka ono ni singa di vulu tune sa limandono na kaloko sivina lima na tini na biniti kera na mai vetal no tukani ki Mrs. Titilia na itini anandona ulutanga kaukela niunin tali taka wakalevu rau talangani na soli wakasama tiko kau ke la talangani rau ni bunga be kemniu ni na rongo the back na niro na mai vital no tikani na gai rau ni na Waka taki kemni kinai bale tango dona ulutanga ka kero ke la ni da lako druman da wakila wakambimbi be kanda na sambi wono mai da sambi tamai na no da wono la mani viti da bitamai na no da matabu wale na waka Roni tuko na Navanga Rambula, na Waka Sangangara, ki na dua tale na mbula ua sivi dhakin beka roni o kaya, koia na vika lalai so and the lako the room na vika le livu so na ndre na rakin rakita ni mbula, ninga i sema tinga mai, na sivi na lima na tini na miniti kero na mai betal no tiko ni kina. Waka dhaba sa reda na nomu maili na singa ni kua, sa $1 na mailbox, sa reda tiko na nomu mail, ngo vikenda to Amerika. Waka vibiti ko vikenda to Amerika, waka na numi tinga yani baleta na nungu wawaro tiko nungu lak me dhaka na singa livu ni kua. Au warongo the tiko na news na mbongi do katoana tu na news na ngono ngalala kino sange do warongo the tu yengo ndona ka ribu bita ki tiko bakalevu ka ndondo numbaka ndina ni roni na tiko ndo bakasama sanga ngori e baka unga biranga na rombe kuni ka biranga na viluta ki tiko ni tuku ni biranga na politicians o irana Republicans e wako tiko beira sartonke wakarita ka tiko mai ortona ka tiko mai wili ka tiko na news nindondono mentana ke lampinta na gangaro ni tikina dana yandra ravi tiko kina baletan dengai wako dalam beka mai tuku ni rale ni loku ni tiko lurai ni vida na wanga ni bola wako tiko beira go e sona Republicans e wako tiko ni beira na wanga ni bola ka tiko ni loma na poutai ka na numi tiko ngori e wako tiko mbeko ya me kaniwe wakarerei beira io da senga tuni kila e tukuni ni le wakandikevi na poto ya e senga ni dona kena va se paisoni tu se waini mate tu e na poto ya io e senga ni rito tuku na matangali poto wakadhaba ya gana kai tukuni mai ni laki wakandikevi e senga ni dona ka me na lomalenga takikina io na wakanana nunga i tiko ya ni wako tiko ya wakameli we wakarerei tu mbeka ngameli wakavure tu na nui ngawa ki we ira na ki we rito na Republican politicians kara wakambibini wawaro tiko ngoa
kina sa wakaroda wa tiko ngona ai kawani ang baki ni nona venga rabi boli mai o Biden sa lewu na vuna waka politiki a lako tiko na ngonongo ia naka ngai tuku ni tiko maya den donu mendana ngangaro ni tiko kina ninda lindo lawana nonda mailbox weekend to na tiko boli ngo Amerika nda senga tu ni kilai ia madhango na boni na mai dawa tiko na noa na gay pride parade gona dona singa ngora do etukuni sa 5 bakadada na embaki na nonra marutaka politiko mai na nonra bakana numutiko mai o ira na bakasali o leo mbeka LGBT community era mai baka tiko na nonra taiambe na noa e na vanua kede se na raniukai na tauni le levu kede Amerika na state Amerika era mai taiambe tiko kina e na noa e ana gay pride parade ka tuku ni San Francisco matangango veke tau e rota ni 2 milioni na leo ni vanua e rangole mai go lakunga mai baka ngande membaleta sarangana moni madha o senge o tingo e baka samataka na e via uba mai na daubiango mai nona pono ni dhaka na city, San Francisco, me lako mai Millbrae, ke to waraki koe tiko Millbrae, o tinga ia sange tuan mo koe ndaube, o sangango mi uba yani, ke lawida na uba e ndua nandra o ono sangabulu nandola, na nona i bondo ni uba ia, na nona li dhaka tulu sangabulu halinga nandola. Io, baletongo ne ani o oso sartunga na city level San Francisco, e na noa kalaki, tiko mai na mataka laki mbungi ani, na kena oso stu, au ke lawi kim doa via bondo uba mbeka na noa do na wakilana kena sauli utu na ai sau ni uba e na noa. Io ana vika ngai soa i adu tiko e na nonda vanuango Amerika au ke lani liutalangana kai adu tu mena via sei wurabura ia da waka vinaka tiko ni rau ninda mai seama tiko e na wata watongo ana radio mbulando wata waka ruatali au suretike muni muni na nama ki tiko mai 7:05 e na tini na miniti. Dina sara maramanita laktalanga menunggu bakasa mangguria kon ndona bakiana anthrax anda river litunga dia nang dona ngona dala ko andali ndola bana nonda mailing ai tu mai kinanda sang tu ni kila ngona ya sabata litunga kino ya o wakambula tikani na ser kataravongo ve lela bula vinaka chovesa MT boleh benak sista chuta tia la veti wakandu ni benak tikan vikim do wakatang la kina vi emosi na sivi ni bula benak toranga tau mere satur benak waklev na sema tiko mai bula benak neti da veta wakandu ni benak tikan vikim do mai Santa Rosa wakatang la kina vi Amarose benak waklev na wasia tiko mai na no mani wakasama ka sana mai biti kina na edhamuni kina kata wakarutaki membaleta tiko na nonda vi sisi vitaka tiko rona singaleti ni radio mbulando vata kina ndona ndola na ilabu ni Amerika semani ya seibura davanga o ni sema tiko mai kina ena wakaunga ni vikiumni wakambula talitinga ni vi sarai mi yodea mbula vinaka wakanuni vinaka tika ni vikiumdo ena kavi ni kua vikiumdo talanga mai Nandi o ni taka ni ni bula binaka tiko bula binaka President Lee wakanuni binaka tika ni vikim rau na kavi ni koa wakambula talitinga vi ndisova ndamundamu ni bula binaka ndisova bula binaka na wanga Egg Joy maramatau binaka wakalevu na sema tiko mai na kavi ni koa bula binaka Maritha tambe Korodawiri wakanuni binaka tika ni vikim ni andi sau mai langi vesikula binaka na sema tiko mai New Caledonia ni taka ni totoka tunanraki vikim do mai Sanangori wakatelanga kina vikim do na ai toke ni ndomo kamida mai Santa Rosa bula vinaka Salvation Job ke meme toke wakanuni vinaka tika ni vikim rau au ni taka ni ndona singa e na rau ni na rongururu na ndomo munrau wakambula talitinga ni vilesa ni to yavu bula vinaka tava marama siteri vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavi ni kua wakatelanga kina vi ana takayawa bula vinaka ana bula vinaka e peli ndayama vinaka wakalevu na sema tiko mai taviuni na singalevu ni kua wakatelanga kina vi waisi kinrotini muovo ni dola vina wakatelanga kina vi Nancy Nan Dan Andrew vinaka Nancy wakanuni vinaka tika ni vikimdo na singalevu vinaka ni kua se vinga na vano ni sema tiko mai kina wakambula talitinga ni vikim ni kia sarna venga ravi tiko na vivano ni venga ravi so wakambimbi tingo vikim ni na venga ravi tiko vira na itambangase ni mbula vinaka Found you, Mr. Bring it back to. Found
Love.
Ana radio bulan dua vata mai verto na savunin dele la mai o arto mai tala no tiko ani weekenda na kavivina kani moni tenda ndai ne karusanga vulu kaono ni singa ni vulu tune me waka wa wakarita ka tiko ni akero na mai vital no tiko ani ke Mrs. Titilia na tini na kavini koa na ndona ulutanga ka kero kila ni na vunga vikimuni o ni rawa ni na wakila tali tiko ngana vika kero na mai dhura ka tiko ani na kavini koa na soli waka sama tali tungu beka kena sobe kiomuni bula vinaka Mrs. Naitini. Ia, ni bula vinaka una. Ni taka ni ni bula vinaka tiko ni dua na moni madha vinaka vikiomuni na moni madha ngo. Ia, dona madha vinaka da mai sota ba ngoni tauke ka tamaro taka tiko ni da reda sono ngoni tauke sa mai. Tosa vinaka na nonra vingkara vina puno libu Amerika. Dina sar. Beba kongeti saranga vakali weekenda. Okilani so mbeka rasember ni kile kiomunira sember raseng mbeka ni sema mai na madha sawati na bukunranga ukere moni na vakamadala tiki kiomuni talamandanga akina. Nakvali una ni bula vinaka na itokani ngoni toke ni warang tik mai na sini vinaka ni kua. Mena puno da pangau ni tiko kina, vikim ni le tiko na via Amerika, vikim ni na tiko mai viti, mena ta punua pakatala kina vikim ni na tiko mai na via burubura. O nga na evango titile na itini, o sabai tiko Amerika ni tinka vitu na mbaki, o ngani ni na sangalau mai la kiamba mai lau, o wasu i garani mai ngau lo mai viti, o wakawati i kantau, mai lamboalo ano kantau. Lima tiko na luwi ki rau au sa mai baka mukubuli talanga ke kito sa tuken nito matabu balang go. Kala ni lerto ke na luwi ki rau sa tuken go Amerika benaka. Benaka wakalebu Mrs. Titilia na itino ya kero vital no tiko ani nando na ulutanga ka kero ke la di kubuti kenda ke tiko na ulutanga ngoe ya kongone kero sureti komuniki na bekomni na sema tiko mai na kavini kua ke wakau ni wakongeti mo ni wase talanga mai na veka o ni vio wase mai me baleta na ulutanga kero na vital no tiko ni kinongo ninge volanga mai ra ni tonge vital no tiko kena se tiko beka no muni wakatataro beka ve Mrs. Naitini me wakani samai dona ngono balawi rto samai wakai tiko kina wakamata wale ena vano levongo Amerika tini ka vitu na yambaki esa dona ngona balawu tiko no kuani rto samai saromai wakamakomboni werna ngoni saromai sudu i Amerika rasakai Amerika tu ngoni viti rasakai Amerika tu nongu tuko ngani go wakasama taksara Mrs. Naitini na nongu itini o koe ambai sudu talanga Amerika gosa baki rosa ngavulu karua wakasamta ngombeka indona kai senga mbeka nindando wakasamataka baleta ni sudu ko Amerika lako senge bula walu sa kito listali viti o tia sa mbaki tini kalima sangeli listali mai ya sa listali mingo ndona kana vimba kiro mida kawa tu waka viti nani na nona waka dhunru tu na ngone ngo na nona senga tu ni talitaka na nona sa lako Amerika na dhavo kuti kwa mikina na numira waka levu na nona ilala mai viti na dona waka dhunru senga ni rawa ni tukuna rawa na levu ni nona rarawa tu na ngone ngo na nona dhunru tu ya go samai ambaki ro sanga bulu karongo sa tengo vida na ambaki na nona samai tiko Amerika usangi reda ni wakame sangai ruru mai na dhunru sa tosbina kana daka yendona ngone ana vida na bula sawa tiki ro vital no ngai tuko no koya ni oyo sana ngona ondo senga tu ni kila utu ibe tono koya I feel lost most of the time baleta ni o kila ni usenga ni kiviti au senga talanga ni ke Amerika dina nga ni wasudi Amerika e waka vure waka sama sara waka libu we yau me adhoba tiko mai nangonongo Mrs. Naitini au se senga tunga ni kila na dhava me utuko na wana ngonengo me waka dita ki koe kina se dhava mbeka na nomuni rai na tikino ya Oi, vinaka una kila na ulutanga vinaka ngori me dravita no taka ni sela mai o no monele atle tiko mai viti no loni ni lakme ke samba ki vitan beka una ke listala mai tinika lima samba tinika lima iyo kero rei na duin no to bio mai ke orto no ngone na nirlak talme no po relevo
dat sendo tenta na burubura labi kira labi kirao ner lak meke en dua sanga may tik weekend na buli na high school form 3 yo ko ngasibwa sala kamay sala ka straight into college sawa utia mo ko na buli at high school in Fiji o ko ngasi e bakay totolo na just o ko ngone embi buli to ngamay kana kalesiwalu kero satu ko nga me dom na term buli ni Maris he went to Maris high school buli naman nga melak roy Maris gelak may yun ano gelak may ke at that age he couldn't fit in kero gay kito Mill Valley kero gay biti ko i Temple Pies High ikya that's quite claro na kilana ko nung marin kanti ando na kurbuli ena bia bataki di tumbeka QBS baya yon la ko ikya sa kilanga na buno na toskina no mo there's a lot of just like QVS and ACS those St. Joseph's elite. So yeah, this kid he was lost. Kero sangay redetal nang sangay lak meke na makumbuy kirao merto salak meke o questa kalasi tolu ti kumay. Grade 3rd grade ito tolo sarno na 15. And por kuru sinikilana duindui lakomay ngonong ko na baking ko mesala sangay lak na mesala ko i college non gelak maya lim na karasin kilanyir sengone so he fit in well in the community rabi maluib na kerna ngoni bula rabi matanggali ngoni talmena besay burbure so different ethnic groups koya ko sangay baka buliti ko na libro ng dolak mengo sa tutuntir klab na kamelak mayo lube mesa straight into college te melak may elementary melak ting mena primary school dina patinira sang ni kelana duindio kona luvengo go Elijah nakele Elijah tiko game form 3 ngai 2 Mill Valley sindono ngani witikya and accent was different so this kid was lost kero sanga kero lakberto na counselors arto tukuni ngani binaka kla dagay kila kito na kurul ngani buli boyani ona kila una bikiron gasni buli kaya dagay sinin donu to no mitaw ni bitalo no sinkala tum dagay na robos babalang you know they'll joke about you dina kwa lingo gay do tento na accent gay sang na friend tangay he isang sarani buli sangay do na matabu balar to ko wala ka bikite Mill Valley arto al kamay as ministers of the church so they came from Europe. Claro, sangge do friend ko sa Torraya, claro to immigrants talang amay, to Cabo, claro na kailangan toka. Ado basar nga sangge kiro ko ameli buli Santoros, but nito kaya sonongon arto abut patang may Holy Trinity. He went to Holy Trinity Primary. Sangge day. Yo uno dang nakawestiango. Balatang ko na napunuan da susumay kinay. Dina. Nanon sangge la kaya sa limbaki ruot ko na to kay Santa Rosa. Sangay baka buli sa binakoka na bunong ko Amerika mga California. Sangay kilaw ko na status ni Temple Pies High School ng Marin County. Mama just stayed there. Awang gabi ko tuli ono ko kero siyang ni kilana ka kero ta kabatiko we had put him in that school on the advice in doang averto na matapo pala wa bengarabikina. Uli artos na kayo kunan raw donom raw wali Mill Valley nalubya mo raw bulike. So that was the advice I got, but it was too bad for our son. He could esin raw ni that na culture shock that's the word. He couldn't fit in, no friends. Quite kay raw na buli Santa Rosa sangay kinda mayongon samber kito sa Tokyo. Yan ba nga sona ka challenging back challenges Bernaluvenda na fistaka. O redong ano bine makumbukiram sa lakmayani siyangone primary. Rongay we made sure that naroon na tumutumele unon rongo na bir nangone. Merabibo kita katapata na may na bingkarabir nangon. Kero redong yung maning goy fit in binaksar nga into the community at tos binaknanabuli. Kala kung baka nakamer na kilay so na tumutum sa mga lakotik menggo nirvalubin lalay. Natakataka na hours of work kenda kila limu ngona the 24 o hours limu ngona ya limu tumutubi vale au advice te keronga na lubengungo korto ti Santoros metti ko no muni lawa se yo
So your circle of friends moni toto patetiko moni valu vena like it. Baleta moni na roni bibu kita ka chiko na nonra marro itiko na lubi moni koi muli. And that was what they were doing, eh? So they had a pool of friends together. Ke kai dongo da ka toko mena ngani we no gudota, eh? Ito ikia ando vertu ela ko le pick up mera koti men ko mena ngani me kurni buli su kana buli, eh? Yeah, bibu ke bakalibu na nonra mai tumbi ke non tangani. We need our network of our own community, but na we kele tovo we kele vosa, eh? Vaya, dan lebih itu tok baka ngadon tok tok may biti. Erna neye, erna kumbu, erna nalela, erna wibur tok na norang karabi ng one. Iya, kendaraan ni mitamana tigo ikya. Ike, ena pinaka ng rotoso. Kaya baka na rin na kaunang ko may bikem kenda liumay. Erna ngone ko saratos lagi cembeti kira kalengo. Baka kay rasa nakasarati ko na erna dangwan sarang gay tumida chumingo Amerika. Palit na zabo kenda nang gasi enta sabu limay. The experience that we've had on how to live as an immigrant in this great country, kanda sa kilana kan menda kawa, merani tumbatak meron luvenda, erna rauni rawa kavi na katalangan or salok kinay high school merlak sa rin na college takataka, eh? Ampeng andor kavi wasi unan na may tawya uti Amerika. Totoka bako ti vinaka bakalevu vikem ni na gaisea matiko mai kila ni lewu era sa green card tiko mai ngo sa green card mai sando lako sartinga mai bakamata bale ya dia na vinaka ni kero kila totoka na nona mai bewa sitingo Mrs. Naitini ni tiko kede na wakatangin ni na mbaki nimbula wasi tiko maya ko na luben rau ngole mai sa lako sare na college sa na university we kanda mai biti anda kila tunga na university utia sangi tiko talio ko elak mai na high school ngai tiko rto na makumbun rau erto lak mai na elementary school sa na primary school da kila mai biti na primary school ya Kaya bakando sa ngole mai na vakasam ngai lako mai ngobi au Mrs. Naitini vikim do na sa ngole mai karti ko na ngone na mbaki nimbuloya mo na kilati ko mo na vakaruta ki ko tiko ni o ko lako mai na high school na mai borobora na no mundrau tos baleta senga walenga ni kornibuli da vakasama tak da kila ke ditu na ya telenga na mbaki nimbula o i ko mandanga vakatiki ko sengi obia kila lebuna ka se vakamindo talena puberty o sengi obia kila iko tiko mandanga vakatiki ko bonge o lako mai onge mi biutale nandona bonua bo kornibuli bo senga walenga ni bonua bo a new school, a new culture, new country. Tamani visau koya roni kaikina ni yandona kamoni sana vaka rote ki community ko mekene ko ngaya sana toranga na masu me rauni na tosebena katiko kina nda maybe maliwe bena katikine vale au ngaido vaka samata ko ko nandua ngango ngaido ridi rana itumbu ravita rabina ngone se ravida toka ngone au sangendo bangu kemdo eradakaba tu vaka davai beleta nike na vuli mantanga na ndrakim bata mengi vito na kaloko sar kautok na ngone lalai mereli buli na bata asando vagango erda kabatu vada boira na tumbu ka vida tu na luvendra yendona tikina vinaka kotomaya Mrs. Naitini vekanda na Wekemani na ngole mai ni senge wakaluveni lalai tiko na kiana mbimbi moni mai tiko ni reidhaiso na nomo ni tokani toto wata talitunga na itu wakimbaka nimbula na wakatangin nimbula na mbaki nimbula era tiko kina merau ni na vivu kita kitiko na nonra tumbir na ngone nonra garai mantanga na ngone benda kila kititu na lako me merika na dhaka sa tutu ya ndua sar me reidha ndua na matabu bale me dhaka ngai ndua virau ni tumbu merau ni tose bina kitikina mbula rangaravi tikina na ngone sa lebunga na vanua lebuna ngona lebuna matu vale sana ngandrebe mero dhaka roro ni tumbu ya do talangana kaya da o saba kandina dina taka vakalebu ni oira na tumbu karsa laknga mai rasa dhaka tu na livi ne dona kanga osa do kai tunga Mrs. Naitini ke vakai ko lako mai vakabe watini se tongole me nangone kuana livin o kila ni duitu no dan dinga lala ya ke bakanda na nanu matiko na bulni matabu bale kambi mi me kuana livin baleta lebo to na daka se dam beka no muni rai na tikina pinaka vale bo na dona tikina pinaka gore
non tarai tiko na itau ke kena ngoni bindalak mai oi bina kana libine o sibito sa tunga so naka do bataka non tarai iyo ni to sangai tiko na kay banti ke wang malo ebe kenda tabo kawati sen tabo matubo vale sangan ni binaka matamatai nanungu absence tumtanga me vale esa senga nangoni matubo vale ebe yung matanga nanungu libin tukina ondolak may vale baka mga ito kunya ni biyo mo to kamana ni vale baka usahan bese Buturito. baka buturita ka balate ni sa tik may bulba ka sabi garab to ngay kya kita ngona kina yang ngona sona wali ni ka menda baka samta ka menda kunya da ka baleta istora lang ka na non traveling na visinga okay ndangay revika kala we need to set our priorities right ono no mo mendo do list talamanda na tambe ka nday na kinon tambi ko no makin mendalak me kaya goals Dina. Iyo endalak sar tunga may majority of us that are here endalak sar na may balata na matabu vale kesa ndangay may vera capital ko 24 ngay koti ko tani may bino matabu vale men sati ko tarun ken sarakin ebina kavaki menda ka na ka ko 8 hourly 8 hourly or 12 hourly minus 24 hours kaya baka sa ready ko na trend beir na kay Amerika oir na tori ken chunga no ni bit no ken nga kay bit darin ta ka 24 hours me the starting we am rawa we are absent from our families and there's a lot of family breakups oir na ngone talngar bitunga they get into a lot of social ills me the starting we am rawa ken karua Claro, eu não una mo wasia o sa wasia tiko belevir na bebo kani kero anga sibuli mai biti levir na ngone ko kero wa buli vir mai biti korla chumingo te oir no tumbu kem vikila oir na ngone rangai matam bal lo timingo oir samta sarana kan ko satun saranga vir ngai tunga mer sarla ko sa kerir saranga tiko ni saranga vir reida ikola mingo mai mai to yawe ola ka may balata na nung matabubala. Okay, Rico. Kako man din yung ola ka may namali may dakasongo chugike. Kung yung dakasongo, o sando ko sa kamon dalawar na kambo. You stay and look after your family with your wife and your children. You build up your assets. If you have to send money, please send it to your parents. Asara na ibo kasalo sa tuto ko ni Bir. Baleta, nabi kanta may lako duro mauno ko nagkilay. Nabi onga esa da tungo na bi madawa da sakila tiko na onga ke dela domingo la ko kinai lawo so okay da menta sa tiko ngal moto ta kana bonno enda bang tak chikin ndang ono non de yaw baleta na me ka kunyali mai weekend na inaki non tambi ko no mai which is our family babonga kendo tintali na kini ndo ngale mekina Dina. Pambanga ko kay tiko onga do ba ka redir na vo ni oira mantana takatakatingo ikera takatakin na grocery store lakin risa wele lusar menikin disa on the caregiving when you look at the hourly rates Dina. we get more pay so kan man bale na nonda bulida na nonda bintana de lavo what can nonda bono da mga takina menta sa alma tota if you're spending too much money on recreation and other functions, we really better rethink. I am back na kano nonda tuwa kaya na bising me belato ng matabubale. Dina. Anda na ka ubya ka una dasa enda iko sandin date ko ike basa na ready ko esa na kaya enda sa may dakabati ko kautali na nonda ngaw na may birto na nonda matabubale. Dina. Kung mga nakauna biwasya, I would may wasya ba kay labo baka fika. Yun ang kasi nibuli fika kaya taka na mo hourly work mo 24 hours. Kama da kaya kay kunibi ko tulan ron $1 kimi sound na sing. Mali living mas wasya baka 24 hours. Ibig ba na kimi so ya nang dona wa what? Yan na bitin tinga ng $1. Iyo. Tinba ka ng $1. Iyo o tiya ang kaya taka kaya ka ulit taka nga hourly. Meron sang vulka 5 se rosang bulu ke rosang bulu 5 kama de moda ka tinawan dan singa so you're getting $250 like less hours of work more money Dina todo
pesan manda sa tiku murai baya ke kai lebu kai tiku ni sau lebu na lei living o tak manda baka fika ngopla Wakayawa, bintu binta wakayawa. iya wakayawa ona kai reta na no lei songo tu Lustu no mungo nekia. listo na mga kya siang na mga matapawale berto na lubi mo ya ko am sa tiku wakasamba ya kena na ngoni bitin tiku Vinaka. Kirobe wasi tingo baleta ni sa lewu rangoli tiku maingo sarmai tiku bakamatu vale lewu bikum ni na senge sama tiku mai video ni senge rawata tiku bengo na nomuni green card ni sa bakaro tiku mani ngole mai kiruni takani rauni na soli bakasama tiku Wakabure bakasama tiku na nomuni na ngole mai moni mai tau yavu na vono levungo Amerika na ngole tiku mai bakamatu vale ya dua ya utali takana na mai bintu vinda toko ya na nonda ya ua ke nei sau baka ya ua ayondo wasar tunga na nungu bakasama new living au sa senga ni living baletongo ne new daka taka mai senga utamani lusi Eroni tiko I vale, ke na vika uroni dhakaba tu I vale, ia dua tale na ka, ia ke baka menda tiko baka matu vale, ke baka ndongole mai baka matu vale, ia ke baka o ngole tondua mai, by all means, le live in. Yes, então, ke baka tiko tondua, ia, puna ka mo live in, lele na mo costa. No mo vila ka aqui. Iya, no vela ka aqui, So, I puna ka santo sule sarame da tukina, o sa boa bel tunga kina ya sa free rent and all that. That is good, Tina todo ko ai ke wakaula ko tondu mai. Ia, do tale na ulutanga ki rono via taratelinga na kavinikua na nonda la ko tondu mai. Baleta, kiro vewa se tingo o Mrs. Naitini, rtongole mai wakamatu vale. O ia, au angole tondu mai. Na nongo ngole tondu mai, ana ndona ngona balavu, na nongo mai valu singo na tu, ke na nongo mai vele dhe aki tu. Kila baleta ni dasaki lake de senga ni rawa, mo mbiuta no mo matu vale, mo nge ngole mai, mo mai dhaka taka tiko ani na mbuli ni matu vale. Ia, o te anga I senga ni toto wata tiko na vei tala noa, se na vei ndindina timbekaro ni ukai, o kila ni wungo veki nio ni sana torve na tiko na kausanga tiko mi wase tiko ningo ia ndona ngona mbalawu ya na nonda mai sanga tu me ndavaka to do ka takmandanga na nonda mbula wakati kenda na mbula ni ngalili e senga ni karau rawai koya dona lenga levu ya ndonga na kau betuko nango endua ka lakoto ndua mai sa mai wala ka ni ambaki rosanga bolu na nongo mai tiko bolingo au sange mai rei mo rei bu kitale me rei bu kitale ke wakai tu e so na dava mbe ka roni wa viso taka andona ka roni kai ke Mrs. Naitini au senga ni unambi ta na nongo matavu vale dona ka ya au na sasanga taka me kito lako wata ke mai waka matavu vale baleta na roni kai na ngaunai Nangona ninda sa lako mai, wunga wikenda watingo na wakasama ninda lako tondu mai, ke wakanga usa na wako I labo tiko I biti, artoli mbula tiko na ngone na I labo wako te tiko ya sa talabo sartunga ya. Iyo endina, nandone sana, au via tuko na tali ndua ka sa me mungi reibuki, ke wakara ni o viso take sona ka, au na roni kaya ni na I labo wako ta, cannot make up for the time that I was away from the kids, Baleta. And na turang beka na vida bata na mbaki, se na nungong bula todo, ka na nungong sasanga taka, tiko mi botana na ngona ya, botang ya ni na nungong be maliwai bat kerto na ngone. Yang na kauvewa siya, dam beka na mnirai, Mrs. Naitini. Vena kau na mo sulia na mongona me David tono taka na ulutango, Le weekend na ito kala like okay so na the issues wango sa nakandala ko rumtiko aba kaindo rendre weekend men dawasia baleta ni danu no mutiko o kala o sinikala ortongo na kaula ko rumtiko okay mona lista na the weekend to ngoni bite ke ngoni to ke dono weekend na ngoni biti iliu o iranga na turanga erdombi wono na le takaka that was the trend era daw lako kaya kara sinisoko tiko iwai era lako na matay walo era embiti ko mayroon to na biti na ni wale era lako o tatale takataka
though sa lore may saban it has been proven through research niyo irango and do kabor wali un ramata wali because there is an absentee father that's the word mo na term mo wang taka yo sandare de mayana kaya sando yado pakam bimbe irna seamen so seafarers o patikira na lakona suti military so there's a lot of marriage family breakups because there's an absentee alichiko tamaningone yo gaila ko may donongo nang gaya may na late mid 90s back okay na marama sa tiga bulak to the tos gosto na bibista uno tukuntukin ko mo ning gebak samtaka it's happening in Fiji saya may nabibuno lilib sangaya da nibiti ko tikenda tiko ano na zaka na bangar zaka dala kami na 90s okay na marama da sa tos o na rani kila uno donongo na o irna nasi dina na sir sa tigu tos dina darai dira lakoy palau lakoy be Guam o tinga sobir sa tos may luke o kenda irna nice korselium may sanga ipo kan data kan weekend na kenavo eta tak tu maten tu sa bitaman lako may merikang na tak tike kena kilati ka sobir na nice sareda ke Dubai ki mono ya non reliving garabi sa tiku lako tina sambi tu ke no tama kirna ngoni the same thing happens mabonga kina matabubale kasuranga kina matabubale yo okay da tono sala ko may Amerika to sala ko mandamay di kaya ka sala ko don mandamay una o sayaw may distance from your no may bira matabubale o sanga may living talitwike wakasam takto ay ko sa from one isolation and to another yo elele na kaya ko nakila ni ko songo chung na mo within the vicinity of your workplace kaya o mandang ang dokila nangono matay ni ngono mo pitamay kin nung livin mo sangga meta ka na awli aw birtak sa usang talangay well livin you read ni livin na ka I missed out on a lot of things kaya beka uno ko sa evango klana na nondan bium may dua o kaya la ko may mes expected because these are the challenges that you're going to face and dua na loneliness kena karua you come back sana may tikmo bangara no new crowd of friends to hang out with gaili back na no irango sanga ni na crowd ko do tikmo tikira dina iyo ke ka sanga ni otamata ko kombeka otamata siwatirara o sana lu aku tinga ona pang murir tunga dina and you know we are human beings you can't be isolated we need people around we us need each other we need each other you cannot nobody can no man is an island kan do tukunya you need people o nangonang gaila kami kinokwarto na lubeng ko kwarto lakas kumya na makumbukiro sa ngami elementary ke at kami na wanggar takatangona na pinakatan na dakilana iso may bite tuira sinibiro raw kita sa wanggaran to no menta rani tengu bakinan minta pinakata minta papali bunaka na pinakata meta bitir na lubeng na kurul bunaka sa kami na lubeng go ele ko to belak tima me salak ngay no tamikito ang ito na ko asang o sa main bulike o sa sarap ng bulimerik o tunbi ko asang do la ko kede mai senda uti ko kede ni biti to avoid this na separation sangay bunakar to sangay takirto gay ngonar to la ko mekin sar to la kede may pamatubal o klaw na kwambanga na kaya ono biweste tiko sin kila iko na kay kulgo ruma kango tukune tiko expect challenges o la kon tondo mai so la kame baka matubale expect ta tukune challenges dina enta bia kaya mo o kenarito okay etulungan na bonwa enta pakan date kenda tiko kinai na no matubale na bonwa na irno mo law pakataka your colleagues old scholars so kenda takata mai kena katul na luto ngoni biti ke na rede na dona luto connected kina ena bono itulong ko kausa mai rede ndo ko ngolak na dona luto nang usa adam dona ngono rede siang sanda ding takabin na kasaranga na bono mito kina dina todo ko nakango na rin to ko nango sanongo na rin to mamengo ko tir na ngoni merlelo to sa to ne besang Gorian ko baka nanalilo ng gosang. Kautir na nga rin na puno, bakuli tuwir na kain doon. What is right?
You take them to church. You make sure you take them to a church where they'll be taught the right thing. And these children, me as a teacher, no actions. You can be saying this, but you're doing something else. They'll say, no, he's saying this, but he's doing something else. Koe ai saru imbimbi ngona kina weekenda na wakaluven, weekenda na kau ngoni chukumai. Moti ko wakalebot kirna luven non ratumbo da chukumai. Kala medho vandir sala college sana kaya nakamenta release te kira. Dina todo. Abimbi ni da chukuna puno levungo. They can have access to anything through the media, their gadgets and all that. But we need to monitor them. They're still kids. They're not adults. Yang ana tona kauna biwasian nungu bulam nungu taka may bangas ni bulan no tumbo da ken donongon What ken non na bimbi ni tiko ken dre tumbo sa wira na grandparents or na tumbon ra tukanra and non maro tik mon ko from 0 to 12 0 to 12 years. Ya na ngon na bimbi na ken budi ni tiko non bulan donongon Kung nga una kauna biwasian ko na may bule mo no libungo. You've done it. You've survived. Survival of the fittest. And coming as a single to this country. People learn from it. I was said but then the sin kata where nagay muritik mingo merna setarutan nganan rendre kwenta setawa gayla ko may sarkela tong na kamera da kato iyo kambanga uno ba nakatak na vikandor ko si chikino Vinaka ni soer do tarmai o sando kaisaranga ni asenga do lako ke mai baka matu vale senro lako mai baka bewatini ke baka asenga kuanga ke baka mo na lako ve lako tondo mai baka ngani baka rita ke ngore mo na kilati ko ni rawa ni na mayada na lenga senga ni tukuni ni na yada sar na lenga balata ni okenda don duindu ke tu but just know that there is possibility high probability ni na yada na lenga gaindo talaga na ndo naka rendre Mrs. 19 ni do sametiko o nangona rusa lako mekina nungunga nele liu mai ko engase liu mai ko engase ko ngei lako mo ko sa bakitin kadiwa yendo na kana nungu maruta kanisa lako mai kiro samai vito mani vatovoli kina nungunga nele wa yendo na ka ngei kurbu itako yau na ni ngole lako tu mai ngone ngo ke na o koe na nona wakanana no koe se nanu miautunga na oia o se nai na ya sa o titiko ya e vitu na mbaki kirunga mai tiko watatale so this is mom na 7 years ago o koe se nanu matunga ya koe gai lako mai ya ni sa mbaki tinika dio mai ge wakasamataka ya sa ndua tani na mbaki nimbula sa tiko mekina ya en dua tani talenga na nona expectations o koe ya Dona kandrendre ya kironge mai lako duru mamantanga wakawiti nani na nona sange mai tukunu toko me wakale wa iau tu you're not the mom I remember sa vatu mea iko sinindo vango iko sinindo dakavango na dawa iko sa dakavatu kinango enduende na nakamosi mosia Vitalia me wakale wa ikenda mai natani ke wakame wakale wa iko na luvemu se na watimu santo tentale na wakatangendengende ni rarawa enda na lako duruma ko nga ya sa lako sa tosa tiko na mbula ko oroni tuko na ngai kia Mrs. 19 na kai wakabinakataka bukia wakalebu na nungu mai wakabinakataka na nungu be maliwai ke rauna nungu ngwane lewa nduindui na yambaki ni mbula rongo ale mikina ko nga ya na lotu sa senga na nungu se lako se tu mai na vida na mbaki na nungu mai tu boli tu na ngono rosa ya mekina na ngone kanga sala ngame nungu bakasama I have to be right with God yanga na ngoni sale rauni na binaka kina na nungu be maliwai bat kira na rona lubengo dina ngani sitik ngame viti na nungu ngon tangane ya wakanuni tu ni nando na singa keto sana mai bula wateke ko nga ya ki ro be wasi tukani na veo kaningo baleta ni okela ni tale wakalevu Mrs. 19 lako mai watker to no na matu bale to le vida na ngone tikani ndo tale na ngone serole ro tukani viti arolok nga merua arto tikani viti tolu sawoti o ya matem na kerolok nga may liubabe otini
Kero langa mai liu sa o te rona mbaki. Yo non ro langa mai au na. O bo kalo nga tani na visa to viao. A to viao rona matakali visa. E son do vataronga to se ra ba sa ni la ko tiko la ko lismai. Ondo bulono nga la ko viti listal mai. Ondo bang tak tonga rona ko visa. I had a B1 and B2 visa, so it was an advantage for me. Ondo bulono nga la ko viti. Le to no vengo. Listal mai. Au ba to kaya ato nang rona mbaki. O tia, sanga me toka I keu, sanga me da kavane ro pepa, sa roia, ro sanga ila kamo ruona ngoni. Ro se under 18, Sa o ti tale, vitu tale mbaki, sa tonga ila kamay o kwengaste, sa ro ti kome na ngoni, sanga me sudi ke kene katonu. Yorto tala arto sa mbaki tini o ti tale kerto ya, Ya, ba erto la ko sini kita la ko kita merto la ko may na dundi na merto la ko mikina. Ya ebuke ke raw na itumbu-tumbu. Ni kero sa tok kero sa la ko duro may lew na ka kero reida. Meron la ko may sa rabakasal text nga this is what you do Wabote ni dotal nga nakai buke kim ro bakalebu ni ro la ko bata mai bakaveo tini. Gor sar nga ona kero may bata ba bukin. Ni taka ni na soli wakasa matiko na ni rolo tanga ni vital noa na kawini kua ke la ni duindui sartuna ka enda lako duruma ia endona ka enda roni wakawini vinaka kina ni enda lako duruma mena ka ke wakai rani enda lama soli da alo sabu me enda wasia tiko na vika enda lako duruma baleta ni na rani na bukia tali 2 tali na mbula sin 2 tali na mbula ni matubu bale ya na vuna kiro mai vital noa tiko ni kina na kawini kua baleta ni vatingone aninta sakila tiko sa levu na matabu bale e senga walenga ni rangwale tiko mai Amerika na green card ko ira mantanga na matabu bale vitala-tala ni rangwale o ira na tina se ira na tama I Australia, New Zealand na vukungo na ngani takataka vuku ni bangarambula dia ko ngaya wakana tiki na wasia o Mrs. Naitini senge teko wuna nei robi tal no na dhava na vuna levu iko o mbiu mai kina mongole mai do tal na kau wakasamataka na nonda mai focus men dei teko ngana no murai toturi matuti nga kina no muituba baleta ke wakai senga ninda toturi matuti ko rau saranga ninda no mai kuitaki wakambimbi ninda lako mai na vura levu bango Amerika, Australia, New Zealand o ge wakasamataka Mrs. Naitini na ngonu singi ado mekina kela au se that's almost 20 years ago se ado mai se ndotani tu na tuvakini rai na wakatangente ni bula ge wakame mai kami da tu na bula ni lasa na ngonea baleta ni senga ni ndua ridi kanda tiko mai me wakale wai kanda tiko mai yo kami da yo rau saranga ni nda mai kuitaki rau ni nda mai wakadalai tu kamai wakatani taki na nonda rai ren ni nda rai tiko na nonda tuva nda sa tuvana mai na ngone te senga biu mai kina ndo talambeka na kani ve wasia Mrs. Naitini o kila ni ramba levu na ulu tanga ngoro ni tomani tale na matha ka tu mai pinaka wakalevu una ko ngana ko tukuna una be tukuna tale be kenda na ngoni viti ko tukuna tolu na kai bakante teki kenda na ngoni viti na bonu ananda matabu wale ke sanga ikirn luwe munda kila na tiko sana weka Bendo siya toka na matentu wiliki na nanda toka ni wakabuli watkai dakadaka na tiko ikai so na nomi toka ni kwa enro da mbeka kla tuto mbeka na nomro top ni bana na na nomro interest kla menta connect ko watkai rango sanga tiko men na lotu esanga ni tono ngoni viti esanga ni kila na lotu ya kwa ngaya na kaunda bono lim ko Amerika ke kaya senga na batana lutu nga vandi tekken da toko nda values ndena wat keer na bekanda non na bosa toko weekend o matanga una mutini nga o gelak meke o na taber na kango bola kar to ke ya do tin saranga bia na nongi sulu go au sando ngei to ma ni do na ka da ka ya sa kikinga na dalinga muna postek mai werna we kar to go so we continue to align ourselves ngirti kungon o iraya na wekanda yana vanua na matentu nda toka ni wakavuli wakataka wata ke na lutu menda kuni mele na lutu kwa nonde bakande dena todo stonga nonde bakande kombanga na ka uno na biwasia bike
weekenda o irna ngai lako bauti ko mai ke baka senga ni se ker sampe biang ule tam tu na lot mara ta ko ker kuni ngula ta na ba buli mai ve ta ke nai singa tambo e da loto irna loto kabitu era loto nska baro e menta tomando tiko Dena. ko ngai aon Tēnā tō dhoko, sā tiko ia, obio songo te talenga me dhawa ki ni robi tal no na kawini kua. Ndona ka bimbi talenga ni nda sangole mai na vanua lebu wango, e bimbi talenga me da me kila na vika member le tira na kaimerika. Da me kila, pick on the good things, eh? Leu sar na kairo ni nda bulida, ro ni nda wakawina katakina no ndambula, wakamatu wawal no ndambula mandanga wakatiki kianda, menga I torra ki kina nambula. Mai dhawa tali tiko na ni rubi tal noa na kawi vinaka ni kua ninge nana mai ki tali tiko mai wambuta na moni te tali mbeka mai ngo na mai ndo tali tiko ni kina na nero ulutanga ke wakai tiko e sona ka ni vea wasia mai me rauni mai vital noa taki ninge vola ngā mai na nonda tō wata ngo se rauni ni mbito tali ngā mai na nomni ulutanga vi Mrs. Naitini, Titilia Naitini na Messenger, una wuni nda kua se ni vola ngā mai na radio mbula ndo wata. Vinaka wakalebu Mrs. Naitini kalau ngata tiko na madhango nui taka ni nandua na madha vinaka ni garavitavi. Vinaka o mwetamanda. Mate. Radio Mbula ndo vata sa mai sivitongo. Watongo e tolu na miniti me ono na kaloko waka nui ni vinaka tiko yani. Se venga na vano ni seama tiko mai kina na kavi ni kua veke omni na dhalata na ni rau tiko vuwe tal no mai ni kua senga na lenga nenga seama tiko ngā mai raunio ni sikawa talenga yani na neto YouTube channel na Radio Mbula ndo vata YouTube na tiko yani kina na ni rau tala nongo ke Mrs. Naitini. Na kavi vinaka ni mo ni tendendai ni karusanga vulu kaono ni singa ni vulu tune. Au ni taka ni o ni mbula vinaka tiko, se venga na vanua, ni seama tiko mai kina, na kawi ni kua tamani talemanda na nonda wakarongo sere, wakanunui ni rauni na vivu ke tiko na vi, na ulutanga mai dhaura ki tiko ya ni vikanda, na kawi ni kua. Ndo mbula vinaka si lika watu, vinaka na seama tiko mai na kawi ni kua tina I mata I chowana, vinaka wakalevu na seama tiko mai, wakanuni vinaka tiko ya ni vikimani, mbula vinaka Emma Rose, vinaka na seama tiko mai, vetomani tiko mai, na ya kawi ni kua, wakanuni vinaka tiko ane vi kiomani, ka wakatelanga kina vi ngone ni the au Robinson, dombula vinaka na ngone ni the au, wakatelanga kina vi Chochi Sili, vinaka wakalevu na seama tiko mai Hawaii, isa. Vinaka na sema tiko mai Hawaii. Bula vinaka Susana Nyukavu, wakanuni vinaka tiko yani, ni taka ni inda tona mai sota na dona singango. Wakatelanga kina vi Tilex Fi, ni bula vinaka Tilex, bula vinaka Temara Wellsbit. Vinaka wakalevu na sema tiko mai ne kawi ni kua, senga talanga ni ngule dhavi tiko na serango, tuate ni mbula vinaka tundovi, wakanuni vinaka tiko ane vikiomani, vingana vano ni sema tiko mai kina ne kawi ni kua, wakambula talitinga ni ve maramatau, e rena tema, tabale mbula vinaka chone dhangi dhau, vinaka wakalevu na sema tiko mai ne kawi ni kua, kera tunga, ke senge mateni ngona nomu ni sema mai, ke ngero ni nduanga na like, ndua na share, mena buke tunga na nonda, Vewa sei tiko ena wata ngona Radio Mbula ndua wata, wakambula talitingani ve Solomon e turanga mai mure ke kemto ke sara na seama tiko mai ena Zion Shopping Center mai tavua, bula vinaka Mili, wakanuni vinaka tikani ve kemto na veta mani mai Haywood, wakatalanga kina veta mai Aquila ke kemto ke sara na seama tiko mai San Jose, bula vinaka na Emma, wakanuni vinaka tiko yani ve kemto, senga tala ngula dhavitikien na marama naita, saini Mili turanga balawa kula, unu itaka ni ndo bula vinaka tiko na vitinani, wakambula talitunga yani ve seto ki ve na turanga isa sandende nimbula vinaka wakanuni vinaka tukani ve kemto mai suba senga tala ningole da vitike no sala tu nindau nimbula vinaka maramatau bula vinaka lela lubu ke kemto ke na sema tiko mai salo te niki nimbula vinaka laisenia tambuto vinaka wakalevu na sema tiko mai wakatala kina ve sera da kautavatava bula vinaka sista wakanuni vinaka tukani ve kemto wakatala kina ve kemto ke sarna marama mai na Hillsburg na ai lau na songo ni Ebenezer au ni taka ni ando mbula vinaka tiko na nungu marama nungu turanga wakatala kina ve DAK vinaka wakalevu na sema tiko mai D bula vinaka marama night Luisa V Tambuya wakanuni vinaka tiko yani wakatala kina ve Mafi leo ela mbale nimbula vinaka Mafi sandende au ni taka ni mbula vinaka tiko wakatala kina ve Tiko de umba vinaka wakalevu na sema tiko mai Tiko vinaka na sema tiko mai eta sanga
tenga waka nuni vena ka tika ane ne kawini kua, senga te langani ngula tawi tika na Pau Rokolalo Kala. Waka nuni vena ka tika ane Pau, bula vena ka Tori ka tinai ki kamdo ke sara na sama tiko ngori, mai na yatu kuka, au nui taka ni bula vena ka tiko. Na numi tali tenga waka mbimbi o Mrs. Naitini, vinaka waka lewu na suli tiko na mningaona, na mai petala no tiko na radio mbulando vata na kawini kua.
mai taki manda vakasi sinai sambala bundina endo sengani veirai sua vake mai lewandaru simba musuka sombu ya binawani siwa songo ngani marau ne vakatangi ni durumiao au na musuka tunga senga taleve au na mandua sua vakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa au na musuka tunga senga taleve au na mandua sua vakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandege au samodenga eke amusandege au samodenga eke amusandege au samodenga eke amusandege au samodenga tuda que manda mai tu isi la vena linganda rondani si kuatale niko kao ai no musinga ni sudu enda esto so mai no gulewa mai tukuna veya uno mulenga masa ati indina lenana amusandenge ndaru mai meke au na musuka tunga senga taleve au na mandua sua bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa au na musuka tunga senga taleve au na mandua sua bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandege au samodenga eke amusandege au samodenga eke amusandege au samodenga eke amusandege au samodenga eke au na musuka tunga senga taleve au na mandua sua bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandege au samodenga eke 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 amusandege na nonda viti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karuana kaloko ena singa lebuni baka romboka ve kemudo mai viti ena radio mbula tua vata San Francisco me kauti kenda batama Tobi nungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko entona ka. Mea dhava ningele itaura na hepatitis B test na madhau sao. Asama ni leidula ni tataro ni hepatitis B. Karatua sana tangu makikina na neto matu babale mana materi bakyo. Sakabi bikina manile intike bi kator na hepatitis B test. Litartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sesikovana www.sfhepbfree.org na kena itukutuk matalilai. Nungu chisu nungu banua. Dorongothi na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu ve kemudawe California. Vima mani rua ene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu ve kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongothi ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Radio mbulando vata me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Ia sandina sara ke konrenre kona maraundinanga. Era kaina dau vakandindike ni leu sarana no mo Marcela, o vakoda ke vakao mata dunru tu, ia ke ko mata renrenre leilaina no mo Marcela o vakainga taka. Ke latalanga ni ko mata renrenre ke vakaindua lako duru mutu mai na rakin-rakita ni mbula, rarau tumbeka na singa ya, ni reithi ko mai o mata renrenre tuiani, na vesa o taka vakandua na nona singa, na nona e vakarau, na veka lako duru matiko na nona i tuwa kini vakasama na vesa o taka vakandua. Koia ni taka na madango ninda na mata renrenre tiko na vivo no enda lako kina. Wakambibi tiko wana nongu toranga tau George TJ, bula vinaka o ni taka ni na mata renrenre tiko na madango. Ruanga ni tukutuku e awe tiko mai, membaleta na nonda i ronga mai wali songo e na kawi ni kua. Membaleta tiko na nonrito sasanga ni wako te tiko rato sa ngā tiko me rato wako te ndona kaniwei wuke ke na walinbula lebu mai sua go rato na First United Methodist Church rato wakaritaka tiko mai via na singa wakarawai ni nandona singa go ke tona mai wei tal no tiko e ni kena me rato na wakamatata taka tiko e ni kena na weka e rato sa tuwana tiko me mbaleta na non rato sa sanga ni wei wuke tiko ke na walinbula lebu mai sua se na CWM anda ke la ke de tuna i tuwa ki ni walinbula ya na vida na mbaki sa o tiongo e ndona kana kena wakaloloma. Na iaia senga na loko mandanga o wakasama takatingo na turanga na tamangu mai lenga na mbakisawati ia vida na yambaki na nona dhuru suka tiko walnimbula na bingona ke lako kena wakaruta kina nona iaia ni mode wakatal na le kiambai ia senga ni ndono me vai ana walnimbula o kelani nda senga i tumbo dake mai nda senga ni wakasama takarau tu ni watu ia na walnimbula kenda kelanga na walnimbula na vanua saba tundua e ka wo na weka ke de tui lo mai ia de ke la tiko ni na vida na mbaki sa o tingo sa senga ni va tiko ya na tuba ki ni weka so e na walimbula levu mai suba ka wakatela kina na tuba ki ni venga ravi ka o wambota ni rau ni na vivu ke sarwa ka levu beira na venga ravi na sina puni wai kir na venga ravi tu walimbula ke waka me vena katu na nonra ia rangi ni dhaka na veka e roni tona wako te ani o kenda tona tu e ani e na vei matani tu le levu so e walangi me roni na la kivu ke tiko na nonranga ravi na wekanda mai viti tiko na namba ni taliboni vekamni na via vetartara ani ki ratou mai na First United Methodist Church mai Santa Rosa ke wakao ni wea ndondolinga tiko ani kina na weka wake lavo raunio ni vetartara ani kena taliboni vitu saiva vitu ruan dua vitu dua lima wawalu ena vitu saiva vitu ruan dua vitu dua lima wawalu se vitu saiva saiva tolu saiva tolu tiko talangana QR code e raunio ni nangai scan taka da sakela ke tiko technology na ngonongo ke wakai sembera tiko ni kila roni ko taronga ngai dua i vali si bono ni daka mbeka bada na kango na QR code scan taka nangai artona ni nage reda kina na tukutuku matela lai membaleta na sasangongo. Tukutuku nga kataraba membaleta tiko na singa ke te levu na kena maruta ki tiko na singa ke te levu e ana wakeduru tiko e na moni madhawa ni September. Matei ni moni madhawa ni September na matei ni singa karua katolu. Wakarumbuka, wakaruai singa tambu, i tukutuku nga utura rau tiko na wakeduru tiko na mbose e na singa wakarumbuka go e na wakeduru tiko mai lai e Hawaii. Wakaruai na wakarumbuka na matei ni singa ni bula September na wakarumbuka na bongi ni wakarumbuka wakaidhuri tiko kina na ball ke na wakarawai na soli ke na tukutuku matela lai ninge se matinga mai o wambota na singa tambu wakaidhuri tiko na lotu dhoko wata kana laki dhavatali tunga kena na kena maro taki tiko se na wakana numi tiko na singa ki te levu weke mni na ndo wakamuri tiko mai na songongo se na norito wakana numi tiko na singa ki te levu na kena ndo usanga i tunga na nonra skola sivi na ngone na kena i tukutuku matela laini se matinga mai kena radio mbulando wata au wakambota na ndona singango ke tona bebe talno yani ke ndo verto na leo ni komiti karto dide wakatiko na wakarau ni kena wakana numi tiko na singa ke te levu e na wakaidhuri tiko mai laie Hawaii wakarambuka na mataini singa ni vula September ke na singa tambo na katolu ni singa wole tiko ngona menta ngole ani da wakarau e na iduruduru ni vosoitiao na i bondo ya na iduruduru
talenga o na kanga o toro tiko ni dona rau na dola nei duru sa vole le sar tiko na tikite ko o veke mni o ni na via laki mbuto kai tiko en na bongi ni vakarambuka sa vole le tiko na tikite an dona rau na dola se vole u tingo na ngona menta vakarota kani kina na non tikite na vondo ke kai somi rango na vondo se na sole le sar vakatelanga kina na non de idili Airbnb se na hotela plenty of time ke wakatelanga o nanga dreba mono wangarana no muriliva se vole uti kongona ngona ngondo ngona bina komenta la kwani ndala kisarsar ndangande ndo mandana ngona ni bakadangi ko de la nga mendo no moni madawa do todo kana madawa mendala kingande ndala ki bakadangi dengo mandana Willy New se vadava sanda Willy New tunga na visinga e mbakito doko ko nuitaka ni na vungo vikande ndala ngolea ni ndala ki marutaka na singa kete levu se vitongona ono na ruasanga no miniti vakanuni vinaka tiko yani se venga na vanoni se amatiko makena se mani songo dava ndo sama ni toya butaka tiko na songo meka ni bulioti na valni lotu se na vikimdo na yasa se na songo ni tikina o kela ni tiko keda na keni naki se mani dava na keni naki ni vakoto mai goindo na ngoni sale roni na vivu keni kena na radio mbulando vata na kena vakatete tiko na itukutuku ni na mundo sasanga ni vakoto mai messenger radio mbulando vata se una buninda ko tiko talangai na messenger se ve pedeli na novo tupe tiko talangai na messenger se ratalangai ni vakota mai vitale matakimbau and a messenger o yan Avingo ni sale so ka rauni ni na vi tartar tiko mai kina radio mbulando vata mena mai kadhiva kina na nomundo i tukutuku ni sasanga davanga ondo na vuda tiko me baleta na nomundo i songo sivatonga na ono na ruasanga vulu kandona miniti vakambula tiko yani ve litia tiko da ni mbula vinaka litia mbula vinaka Mrs. Tarkini kini vinaka vakalevu na sema tiko mai na kavini kua totoka na songo au ni taka ni nro yado vinaka sale ki vakadengo vakalilai ni berninge tomani tali tiko na vengaravi nandua tali na madhao ni venga raviango wakambula tali tinga ve Michelle bula vinaka Michelle, thank you for tuning in. Wakambula tali tinga ve sulu e ti mana lemba bula vinaka wakanuni vinaka tika ani apa au ni taka nindo bula vinaka tika mai vengo rilambasa wakanuni vinaka tika ani vikimdo wakatelanga kina vikimdo mai na Zion Shopping Center vinaka wakalivu na sema tiko mai tavua na kavini kua wakambula tali tinga vikimdo na Marine sa tiko losi tongo sa yawa wakanuni vinaka tika ani vikimdo turanga naita Solomoni turanga memuri wakatelanga kina vitavanaki umbitau vinaka na sema tiko mai na kavini kua bula vinaka George DJ Katelanga kena ve ratu a penisa tui sabura wakanuni vinaka tika ani vikimdo bula vinaka Emma Rose Dan Raumakita vinaka wakalevu na sema tiko mai Dan wakanuni vinaka tika ve Debbie Raumakita and na nona retirement tiko vu sartingani kua ndua na singa langi mai Roseburg Oregon wakanuni vinaka tika ani vikimdo wakavio tini Dan Inimbole vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua wakatelanga kena ve Maritha Tambe Korotha Wiri vinaka wakalevu na sema tiko mai matai lambau mai nei ta siri wakanuni vinaka tika ani vikimdo sengatalani ondongo le davi tikino kimdo ke sara na vaka tiko va koro and madhango wakatelanga kina ve veni ana wimbau bula vinaka Sherry Randy vinaka na sema tiko mai ne kavini kua wakambula talitunga yani ve Mrs. Titilia Naitini ke Master Apete Naitini ke kimdo ke sara na Leoni Matavu Vale na Naitini kimdo na kachikachi wakanuni vinaka tika ani vikimdo and madha vinaka ngo wakatelanga kina ve eta sanga bula vinaka eta sanga wakanuni vinaka tika ani vikimdo na venga ravi tiko ngori mai na atu kuka au nui taka ni ondo bula vinaka tiko sengatalani ngola davi tikina mari da koreta mana bula vinaka ni mua wakanuni vinaka tika ani vikimdo na Divine Fijians Home Care duani so bo mai beauty ko na madhawa moni madhawa da senge mai wakanando koe tika ngo nui taka ni nando na madhawa vinaka vikimdo ni ngaravitavi na madhawa ngo sengatalanga ni ngule davi tiko na Serengoti nai matai chowana bula vinaka Terry Madhu wakatelanga kina ve Mia Sharks no bula vinaka mai San Jose wakanuni vinaka tika ani vikimdo sengatalanga ni ndo ngule davi tikina na ilawa ni Chutatia Laveti rato sema saratiko mai na Mandy Heights na kavini koa ka wakambula talitunga na serkataravango ve di Lady D bula vinaka tenai ratu wakanuni vinaka tika ani vikimdo noa vatu ni wai vinaka wakalevu na sema tiko mai Fairfield
Radio Bulan do Bata ni sa sivitongono ono e na rusanga vulu kavana miniti.
Wakailavo en Wakarobuka, Radio Bulan Dovata San Francisco, Mekauti Kanda Vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya baka long binaka may sana kandua, sana tiko binaka talingana kena isaw. If you are thinking debt, you will attract debt. Na rao wala nga nito sa na kemu isau, me baka na ibakatangan dengan ni nomutumbu. Rangoda na imbalan-balan di vaka sa manggo kena bunga tele na nonda programa waro taki. En ono na kaloko na via kami di waro buka vi kemudo ya Amerika. Dona kaloko na singile ni waro wai vi kemudo mai viti. Wakailavo en waro buka. Rangodi kena na nonro iboka sala na kena daw en vika wakailavo. Radio Bulan Dovata San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai. Nada mo sarama da may bulikin ng doon ng life insurance policy may by Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakil ni Turta, nagkatil kabito ni Akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya, kinamagal siya nga ya, sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarang amay. So, ang kaliwara ka tala tuntawara ka. Kuwertong ko. Saya lo bengo kami binaktak nakambani binakang gua na heritage link ni ngono binaka saranga saya talento na kaya pakatar tutu na kena taka na kena pepo wog ni tuta kami so mi nakila kena timber na vaka sing to be kena ila buli waya minta samu kina kisi ni maron kina ngono mojuri paling bula kaki ve kab pada gondo na insuo Baya saranga na buna the Lincoln Heritage Life Insurance dodonga so muna claim na lo mena rusang bulu ka banewa kaya sa rona ba ki otin na polisi gaya na lenga di ko na beba sa oray dawi mati sa siyanga raw sar na bagaleo fo muna telefoni text mai ki na mas seva walu bandua tolu 85 ena kena itutu kumatalilay. Saya ngambeka ni pais teki na nomulore na buku ni smoke check kita orang ni buku iko. Girita main nitu team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mukune kina na bibu kabagai labo kaseng ni saumi. Gir mai and ono saiba dua liwa. Yavalata dionangai velata and Radio Bulan Dovata. Vitalono te kina na bika membaleta na nondong bula. May weira na kena daw may natambanan ni bula so. Nasi na puniwai. Rangodan na bana kaloko na bika ni Two City and na veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanganiti kanda na kaibiti Amerika. Radio Bulan Dovata mekauti kanda vatamai. May San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wasea yani.
sasi vidaloman ende kamado kona na vindi nati nati awakaya liya na vinaka niloman salutundomu na ndomo dialogu kui kona ngone rotoraida Ana radio bulan do bata mai verton na ronro langi ke na uto solo ya sama e voto ke na goru sanga bulu ka tolu na miniti me vito na ka loko wa ka nui ni vena ka tiko ani se venga na vano ni sema tiko mai kena na kavi ni moni tiende ndai ni karu sanga bulu ka ono ni singa ni vulo chune radio bulan do bata San Francisco be ko tikanda vata tiko mai na nonda VCC vinga ya ka tiko ni waka vini vena ka telanga vi kemani ni volanga mai na dava na nomuni na noma na moni rai na moni waka na nanu na moni waka tutumbeka me valeta na nonda vata vata ngona radio bulan do vata senga nindo e vala senga nindo e ndono ngan revitu nga moni sulia mai na nomuni waka sama ni waka rita ka mai na nomuni waka sama ka rawa ni na gai beauty ko kina na dhamuni kina kata waka rotaki me valeta tiko na nonda i dhobi na kata waka rotaki o ya na idhobi rua na singeleti ni radio bulan do vata ke na $200 na ilabu ni Amerika $200 US dollars e na wako ya ni samani e seivurabura da wanga o ni waka i tiko kina e na yadhe ani na nomu ni singeleti ke na nomu ni silini $200 na ilabu ni Amerika o ya na nonda VCCV tiko kanageta rai tiko se na madala tiko deisa na ndonu i ko tiko na mandingi e na katolu sanga vulu ni singa ni volongo o ya na madha o tiko ngango ni sema tiko ngamai ke wakai sangi mataini ngauna na nomu ni sema tiko mai ke na radio bulan do vata vinaka wakalevu kenda waki ke muni tiko ko kere ke muni tiko muni wako te tiko ni wasia tiko ya ni na nonda vata vatongo ke ngai dona like dona share ke rao talangani o ni ngai muri ke to tiko mai na radio bulan do vata na YouTube channel wakatalanga kena na Instagram do makasara watongo rua sanga bula kandona mniti me vito na kaloko na beba kambula tiko na sera katarabango we kem do kede na sema tiko ngori mai na yatu kuka kem do talanga na sema tiko ngori mai San Jose do mbula vinaka senga talani do ngule davi tikino kem do na sema tiko mai na Zion Shopping Center mai Tavua wakambula talitunga ni kem do mai Samoa vinaka wakalevu na sema tiko mai New Zealand Australia kem do mai na Itasiri do mbula vinaka na vaka tiko va koro e na sigalevu ni kua waka nui vinaka ni na dona madha vinaka ni ngaravitavi na madha ngo Helena
Nungu chisu nungu banua. Dorongothi na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu ve kemada we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu ve kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongothi ene radio mbulan do vata San Francisco me kauti kenda vata mai.
Era bana buke ene kena semi na libo Senegas kita urani buku iko. Girita maina empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. E levo tuna bi matangali life insurance e Amerika. Ka levo talangana kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance e nganiti kenda mga binaka na ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na buno levo mo. Kaya wala may wangande, so sa may bunga tigo-tigo tunde. O dami matitiko si Sen. Raw sara na mga levo. Katigo talangana ilawe maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company dundungan do so many claim and a lomani rusa nga bulu kabane awa kasama niya na lenga isang oti karuan na ambak. Siko mo na website ka tumugori sa TextMy kinabasi ng walu-walu-walu-walu tolu-tolu-walu-lima e na kinay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Radio Bulando Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani.
Steve Makamba o yana radio mbulan do bata mai vewa kamaro takitukani koti kanda tiko wakamalua na kawewena ka ni moni tendendai karusanga vulu ka ono ni singa ni vulu tune singa lewu tiko ni singa tusiti wekem do mai nonda wakanduni vena ka tiko yani ka bongi lewu tiko wekem do mai Ilandi wekem do mai na yatu kuka wambota sa singa tusiti tali tiko mbek nga wekem do mai tonga vena ka na sema tiko mai na akawi vena ka ni kua wakanduni vena ka ni nondona madha o vena ka wekenda na madhango do tuko ni tinga dona vosa babala ngo senga ni ndongo le dava rotingo na nungu sengeli teko vo daka i volni walesi biu bolinga mai sali teko vo sarto na daka me voli walesi gai do tuko na via na nungu supervisor your life is what you make of it ken mbalmbalea ke vakao sana tuko na tiko vakasama taka tiko ni na madha venaka na madhango e na madha venaka semani vakadava na vekai so en da lako duruma e na madha venaka mbalate niko sa tuko na tiko ni na madha venaka tuko na tiko ni na radio mbulando vata ni ndona madha vinaka vikenda na madhango oti tiko ni nonda sere ni ve watai na sere katarava kono ve vakambula tiko kina ve Anna Rose Hoyt vinaka vakalevu nando vakaitavi tiko mai ve tomani tiko mai sema tiko mai na ve singa vakambula tali tinga yani ve Mrs. Naitini ni mbula vinaka ndombula vinaka Solomon ituranga mai muri ke kemdo ke Sara mai na Zion Shopping Center ka vakatelanga kina ve Tairafa ni mbula vinaka Tairafa ve na numitiko ve Pulolo Teresia Amreta Lolo Sewa ke Simeone Lemba wakanuni vinaka tikani vikimdo ambula vinaka Antonio Batirerenga Dhabu Loaloa. Vinaka wakaleu na sema tiko mai ni sema tiko mbeka mai vei Antonio wakanuni vinaka tikani vikimni Adhura Seru Kasari ni mbula vinaka wakanuni vinaka tikani vikimdo mai Nakasi. Vinaka wakaleu na sema tiko mai Nakasi wakambula talitunga vei Tom D. Sai ni mbula vinaka Tom wakanuni vinaka talitunga vikimni turanga nei taka ono ve wakambula talitunga vikimni ke sarana wakolori tiko na kavi vinaka ni kua ni wakusa tiko mbeka ngori gali teko vuna yandra mbongi se veke mundo mbeka na senga isuka tiko na dhaka wakusa tiko ni vale wakanuni vinaka tiko veke mundo na senga isama tiko mai ke wakao ni adhalata na nero vetal no ke Mrs. Naitini and kavi ni kua ausere tiko mni ni sema tiko ke na neto YouTube channel Radio Mbulando vata YouTube channel ke wakai senga ni kua ni mataka na ngai tiko ni kena na nero vetal no ke Mrs. Naitini ulutanga vinaka ke romai bewa se takatiko ya na kavini kua au sretike mnimo ninge sema tiko na neto YouTube channel subscribe follow us on YouTube wakatelinga kina and Instagram sabatongo e tolu na miniti me vitu na kaloko sera kataravongo ve wakambula tiko ya kina veke mni ke Sara na venga ravi tiko e na vevo no ni venga ravi so sema ni tambana ni venga ravi dava au wakambula tiko ya veke mni na kavi vinaka ni kua bula vinaka Emma Rose wakanduni vinaka tiko yani wakatelinga kina ve Pita bula vinaka Pita wakanuni vinaka tiko kito mista kiko na moni madha sengi utingango ya kito salita wana toka wakalilai na no murumu wakambula talitingani vina Italia la lubu nimbula vinaka And
Ana radio bulan do vata sa sivitonga na vitu e na tolu na miniti na sera talinga waiasa mai dhava tiko kina non de wasi ningo na vata ana kavivinaka ni moni tindindai na ngai me veronga din domo tali tiko se ngai me vito mani tiko ani na kavini mataka ratu pedeli na novo wa kambula tiko ani waka mode tiko ani ve tai rafa bula vinaka matai kamo sese anti ane bula vinaka wakatelanga kina ve lela lubu wa kambula tiko ve alumita rabono Mrs. Naitini bula vinaka do mode vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua do tiko ana like nge wase tiko ani namuni tokani una vuni da kua Meda bana ngau nanda ngai virungo din domo tali tiko kina di te wakadeo takamanda. nanderubi wasi juga nunggu itu bukan nabitan longgon na ngauna na sere. Sa dotu lang sontok. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa kani sabo lang dito nando dito ka. No bita kani sing lalo to sulang tangga boka. So ba sini naket lalo tal ngabo. Ni sambul binaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Dini kina ruona kloka na singalevu ni tusi di kina borowai
Bei Kemundo Wibiti, Radio Bulundo Vata San Francisco, Mekauti Kanda Vata